لكن أنت مهتم. Vatandaşlar, Şarkı Türkistan Milli Kemişi tarihi bir devirde, tarihi bir zamanda içinde vatıdı. 3 milyondur artık halkımız Uygur, Kazak, Kırgız, Xitay hükümeti tarafından ceza lagerlerine kamalgan Xitay'daki Uygur halkını bütünley yok kılış niyetininki aşkarlangan bir devrede. Şundakla halkarada Uygur meselesiga, Uygurlarga misli körülmegen bir histaşlık pozgalgan bir devrede içilip atıdı. Şunun için bu tarihi bir jığılış, tarihi bir kengeş, bu kengeşni, bu milli kengeşni bu şundak bir devirde nimi kılalayımız? Halkımızdan kurtuluş için qaysı yollarını tanlışımız gerek, nimi kılışımız gerek, nimi kılganda halkımızdan üstündeki bu eğir azapni, eğir ukubetni yengilletelayımız degan maksatda içivatımız. Good morning, everyone. So we are opening the Strategy Consultative Conference, East Turkestan Strategy Consultative Conference. Happy to have so many Uyghurs, delegates from more than 20 countries, and we are happy to have so many international participants. We are opening the Strategy Consultative Conference at a very critical time. More than 3 million Uyghurs and other Turkic Muslims in East Turkestan are in concentration camps. Chinese government being kicked in concentration camps. Every day, thousands of Uyghurs still being rounded up and put in these internment camps, and unfortunately, nobody is coming out and being released. But there is also unprecedented international attention and solidarity with the Uyghur people. Just the day before yesterday, 24 countries in the UN Human Rights Council questioned and criticized Chinese government's treatment of Uyghurs. And now this conference is very important, so we are discussing what to do to help the Uyghur peoples, to ease the pressure on Uyghur peoples, how to strengthen the international solidarity. And there is also good news, actions are on the way to help the Uyghur people. Now, I would like to invite the President of the World Uyghur Congress, Mr. Dolkun Asa, to deliver his opening speech.
Assalamu alaikum. Hanımlar, efendiler, dünyanın her tarafından kelgen kıymetli vekiller. Şarkı Türkistan Milli Kengişi'ne hoş geldinler. Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear friends, you are welcome to East Turkestan National Strategic Conference. So, I would like to speak using my mother tongue, and my friend Mehmet Tokti, he could help to translate into the English. Hanımlar, efendiler, aziz vatandaşlar, Uyghur davası köngül bölgen chet ellik dostlar, mutaxassislar Sharq Turkiston Milliy Kengashiga xush keldinglar. Oldi bilan vatan xalqining qayg'usi o'rtaq bo'lish, Sharq Turkiston xalqining yagona qurtulush yo'lining faqat va faqat Xitoy ishg'oliyatini oxirlashtirish ekanligiga bo'lgan ishonch va iroda bilan Xitoylar otlab bu qatimki Sharq Turkiston Milliy Kengash minbiriga qadam tashlab qilganlar uchun dunyo huquqiy nomidan rahmat aytaman. Ladies and gentlemen, my fellow countrymen, distinguished guests and experts, welcome to our national discussion. We are all here today coming together just because we share the suffering of our people, and we believe that only salvation of ongoing atrocities inflicted our people is to get rid of occupation. That determination and the belief united us and brought together as united force even closer, even though we are oceans away and scattered all continents in different countries. For every step of efforts to make our National Council a truly democratic platform for open discussion to find a last solution for the future of East Turkestan. For that reason, I would like to extend my thanks to each and everyone to come here to join our consultation. Şunu söyleyip ki, muhaciretteki milli hareketimiz biz şahit olan her kandak zemindeki vakit karaganda yeni bir basmışık girdi. Milli davayımız nokul aletki kişilik hukuk dairesinde müzakir kılgan kimidin alıp ötüp rayın ve dünya bixeterligi bölgü yaşayan Uygurlardan başka devlet ve milletlerinin kelgüsüge bivas tesir kıldıgan köp kırlık stratejilik ehmiyeti boğan tesiri güçlük boğan bir halga yetip geldi. Xitayning aldırışımı del muşu sebepten patlık ve şiddet olmakta. It is a common acknowledgement that our national movement in exile entered a new era with the new policy of Chinese government that brought unimaginable consequences. Our national cause has gone much beyond the scope of human rights discussion, and it became the determinative issue that can trigger a huge impact on the regional and global perspective, not only to the life of Uyghur people, at the same time, the existence of the countries in neighboring region. Amerika ve Avrupa İttifakı baş bulup garip demokrat devletleri Şarkı Türkistan'daki Xitay devlet tarafından sadır kılınmakta boğan ve Birleşken Devletler Teşkilatı ahnameleri hem halkara cinayet mahkemesi tarafından ortak halda çekilip kalmayı belki ağır şekilde ceza tedbirinin yol koygan irqi ve milli medeni kırgınçılık, insaniyet karşılangan cinayet kılmışlar kategorisindeki insan kalbinden çıkan vahşilikке ceza lagerlerdeki milyonlarca kardeşimizden karanlık takdirge atanlardan mecbur ayrıtılgan narsı bovaklarının içinçli kısmetlerge ar nomusları horulanatkan hanım kızlarımızın ün tüzsüz ağız darlarına nispeten arkadan sükutlarını bozup intikaz kaytırışka başladı. In addition to US and the European Union as a leading force, most of the Western democracies are paying close attention to our cause and expressing their objection to the Chinese aggressive behavior that is contrary to UN conventions, Chinese laws, international and domestic obligation. And now, crime against humanity, ethnic and cultural genocide, extermination and collective punishment
a very widely used common terminology that are broadly accepted in describing the situation of East Turkestan right now. Torn apart families, isolated children from their living parents, interned millions in concentration camps without any charge or any terms of release, enforced disappearance and forceful indoctrination for elimination of national, religious, and cultural identity of one group, digital surveillance and total control of mind and emotion of people is not something that can be hid under the cover of vocational training lies. Birleşken Devletler Teşkilatı'da bu yıl 5. aydan 11. aygacha bo'lgan muddatida Sharq Turkistondagi jazo lagerini o'tkazgan barliq zulm siyosatlariga qarshi asta-asta hissdaşlık sadalari chiqishga boshladi. Biz 2 kun ilgari hammamiz shu zaldagi shunga shohid bo'ldik. Birleşken Devletler Teşkilatı Xitoyning kishilik huquq vaziyatini UPR degan modda bo'yicha umumiyatni ko'zdan kechirdi. Bizga bo'lgan hissdaşlık qilayotgan davlatlarning sonining ko'payganligini bildik. Shuning bilan birga Birleşken Devletler Teşkilatı Erki Ayrımcılık Karşı Turuş Komitesi'nin 96. nöbet yığınında ve Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Yığını'nın 38. 39. nöbet yığınlarında bu avazlarını tekmi yüksek şekilde anladık. Avrupa İttifakı 28 devletke vakaleten Avusturya ve Germanya'nın avazının tekmi küçük çıkanlığına şahit olduk. As our situation has become beyond imagination, slowly and surely, UN human rights bodies starts to question and react to Chinese state policy to Uyghurs and call China to be accountable for its action. During May and October meetings, high-level UN officials confronted China and demanded answers to the camps and human rights tragedies that has produced. We heard international outcries during 96th UN Committee of Elimination of Racial Discrimination and the 38th, 39th UN Human Rights Council meeting in Geneva. On behalf of European Union member states, and Austria and Germany voiced strong opposition to Chinese treatment of Uyghurs. Avrupa İttifakı'nın 7. ayının 9. günü Avrupa İttifakı ve Xitay Kişilik Hukuk Diyalogu'da Uygur meselesi cümleden ceza lageri meselesi mühim gün tertip bulup oturup koyuldu. Avrupa Parlamenti 10. ayının 4. günü iştirakçılıkta Şark Türkistan ve ceza lageri münasebetlik 15 maddelik kararını makullap Şark Türkistan halkının yalnız emesliğini biz bilen birgi boğallığını dünyaya yan bir ketim yakalıgan oldu. Introduced a resolution just condemn the Chinese government's policy in East Turkestan and just gave the message that the Uyghur people in East Turkestan is not alone and that they showed solidarity for the fight. Amerika muavin prezidenti Pence Efendi, Tashqi ishlar ministri Pompeo Efendiler kendi bergan bayonotları Senator Rubio Efendining Uyg'urlar haqidagi qonun teklif loyihasi bizga umid va ilhom bo'ldi. Kanada parlamentida yolg'iz 10 oy ichida 5 qatim arqa-arqadan Uyg'ur vaziyati va Kanadalik Uyg'urlar uchun qanday yordamlar bo'la oladigan haqida guvohlik yig'inlari o'tkazilganligi, dal bizning xalqarodagi do'stimizning ko'payayotganligidan Sharq Turkistondagi vayn vaziyat bilan dunyoning diqqat e'tiborini tortayotganligining kuchli dalillari bo'lib hisoblanadi. And as we have witnessed, the Vice President of the United States, Mr. Mike Pence, and Secretary of State, Mr. Pompeo, and other statements came from Senator Rubio and other influential politicians in the United States, encouraged us and give a hope for Uyghur people. Just
October alone, there are 5 times human rights hearing on Uyghur issue in Canadian Parliament. And also, Canadian parliamentarians express how to offer help for ongoing situation of Uyghurs. And this shows that we have more friends, and also this shows that we have strong alliances internationally, and there is strong attention for our situation in East Turkestan. Germaniya parlamenti, Angliya parlamentlarida Şarkı Türkistan meselesi cümleden ceza lageri meselesi ötken aylarda ciddi müzakere temisi bulup oturga çıkıp Şarkı Türkistan'daki insani kırgınçılık hakkında Xitay hükümetinin cevap veriş hakkında yollar izlendi. Bu devletlerge biz rahmetlerimizden bildirimiz. At the same time, in German, the parliament in German, Dutch parliament, and the British parliament also discussed the issue of concentration camps, and they condemned the Chinese ongoing practice for Uyghur people and the Chinese crime against Uyghur people, and for that reason, we are thankful to those countries. Biraz ilgili dep ötkendek 11. ayının 6. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'da Xitayning kişilik hukuk vaziyeti umumiyüzlük gözden keçiriş yığını jarayonida nurg'unlagan devletler Şarkı Türkistan meselesini oturgatdi. Bunun içinde 13 devlet ceza lageri vaziyeti ve Uygurlar meselesi hakkında keskin fikirlerini oturup koyup Xitay hükümetini ayıpladı. And as we have seen just 2 days ago, during the UPR discussion in United Nations, more than 13 countries questioned the Chinese government and expressed condemnation for Chinese policy in East Turkestan. And there was a sharp discussion, and there is a confrontation with the Chinese delegation. Bu vaziyetning şeklini düşün. Vatan sirtki teşkilatlarımız ve pidaylarımızdan oynagan rolü ko'rsatgan ta'sirlar haqida haqiqatan ko'zi ko'rinarlidir. Halbuki bütün gayretlerimiz ve xalqaro jamiyatning inkoslariga qaramay Sharqiy Turkistondagi zulm azayg'ini, iniqlatgani tuguni yo'q. Çaresiz xalqimizning ahu fariyatlari texi xotim berilgani yo'q. 1 milyondan 3 milyongacha xalq jazo lagerida yerim jon hayot kechirmoqda. Akılları, gururları dafsandi qilib, izzat, hurmatlari dafsandchilikka uchramoqda. To coming to this point, our community members and organizations around the world have played a very crucial role. And however, despite our effort and despite international condemnation and attention, ongoing oppression by Chinese government to Uyghur people are still being continued. And the concentration camps are still being expanded. And the outcry of people not ended. And 1 to 3 million Uyghurs still struggling for survive in concentration camps. And the belief and the national identity of our people violated by the Chinese, being violated by the Chinese government. Narsizler, ata-analары bartırıp harlanmakta. Üstü uçuk kurumuğa aylangan bütün Şarkı Türkistan kıyamet azabı hüküm sürmekte. Kısıkça aytganda, Xitay müstakil hakimiyeti xalqimizga zulm silish boshqusini halqib, Şarkı Türkistanning asl egalari bo'lgan barliq insonlarni millat sifatida yo'q qilish uchun irqiy qirg'inchilik olib bormoqda. Bu muqaddas zaminda bugun hukm surayotgan davlat terrorining o'tmishida misol bo'lmagan o'xshash kelajakdami hech misoli topilmaydi. Our innocent children, they are being orphaned and put in camps while their parents are alive. And entire East Turkestan became the open prison. And suffer of our people at the hand of Chinese government are being continued. And to make it short, Chinese oppression to our people, it is exceeded beyond human imagination and aimed to elimination of total people as a nation.
This is unprecedented, not only in past history and in coming future as well. This is the unique situation that Uyghur people are suffering today. Aziz vatandaşlar, biz Şarkı Türkistan Milli Kengeş yığınını mana şunda kabahatlik bir vaqtda çakırıyatımız. Biz tariximizde hiç yoluqib bakmayan en egir vaziyet sormaktayız. Bizim vazifemiz, halkımızın nali feryatlarını dünyaya anlatış arkalı xalqaro jamoatning istajini qo'zg'ashdan halqib, millat sifatida o'layotgan, tarix batlaridan yo'qolayotgan 20 million xalqni qutqizish bo'lmoqda. Dunyo xaritasidan o'chirilib, mangu Xitoyning bir qismiga aylanish olib turgan muqaddas ona vatanimiz Sharq Turkistonni qutqizish bo'lmoqda. Bizning zo'r iqtisod bedellarni to'lab, nurg'unlagan energiyalarni sarf qilib, Sharq Turkiston Milliy Kengash yig'ini chaqirish maqsadimiz dal mushu qutqizishning yo'llarini çare tedbirlerini ortak izleş üçündür. At this critical time, we are having this national discussion of East Turkestan. How we can find the solution for our common problems and how we can identify the issues and the ways for solution. Our job is not only relieve the pain and the suffering of our people. At the same time, it is the moment of saving more than 20 million people from extermination. And now our people is at the edge of total elimination by the state powers, by using all state powers and state apparatus. So our motherland, East Turkestan, is becoming the target of Chinese government, not only as a people, at the same time as a geography. And because our natural resources and our strategic importance of our region became the source of tragedy for the rightful owner of the people of this land. For that reason, this national consultation meeting we are having right now is very important for having a discussion and finding a solution and share that the solution with our people. Elbette ki bu büyük qutquzishning muqaddimesida Xitoyning jazo lagerlarini amaldan qoldirish bo'lib, tutqundagi millionlagan qarindoshlarimizni ozod qilish eng muhim xizmatlarimizdan bo'lib, bugungi kunda oldimizda bir vazifa bo'lmoqda. Sharq Turkistonning erkinligi kafolat qiladigan asosiy kuch bugun dal mushu saqchi davlatning asirga aylangan büyük mengiyuş operasyası erki qirg'inchilikning qurbonligini aylanayotgan Sharq Turkiston xalqidir. This is just the beginning of our salvation, the moment. As a first step, we may see the ending of the concentration camp as a first step and saving millions of our brothers and sisters struggling in these concentration camps. But at the end, without gaining total freedom of our people, there is no any guarantee for such a thing not happen again. For that reason, main engine of our the national freedom movement is again our people who are facing the state oppression and facing the ethnic cleansing and becoming victim of Chinese government. Halkımız hayat muamatlı xavfga duch kelayotgan bugungi xalqlik bir paytda chaqirilayotgan bu yig'inimizda xalqimizning dardiga darmon, orzu istaklarga javob bo'la oladigan, xalqimizni zo'r bir erkiy qirg'inchilikdan saqlab qolishning unumli chora tadbirini bekitib chiqa oladigan, shundaqla Sharq Turkiston milliy harakatining bundan keyingi strategiyasini to'g'ri yo'sinda turg'iza oladigan tarixiy ahamiyatga bir milliy minbarga aylantirish uchundir. One more purpose of our national conference here is not only finding a solution for the suffering of our people, at the same time answer the need of our people and find answer to save them from this ethnic cleansing and to save our people as a nation. And we need to discuss the concrete steps and the measures how we can achieve this goal. At the same time, this is the strategic goal of our East Turkestan national movement
in exile. Because without saving our people, we cannot save our land. Biz nima qilishimiz kerak va nima qila olamiz? Muajiratdagi Uyg'urlarning zimmasiga tushgan vazifa qaysilar? Qanday qilganda jazo lagerini taqib turmadagi 3 million xalqni qutqiza olamiz? Xalqimizning o'z dini bilan, madaniyati bilan, tili va urf-odatlari bilan yashash uchun qanday yordamni qilish qo'limizdan keladi. Sharq Turkiston milliy ozodlik yurishning g'arbisi uchun nimalarni qila oldik va nimalarni qilishimiz kerak? Sharq Turkiston milliy ozodlik harakatining unum beradigan strategiyasi nima? Vatanimizda yuz berish ehtimol bo'lgan keng ko'lamli erkinlik va zo'r milliy to'qnashuvlar nisbatan qanday tayyorliklar bo'lishimiz kerak? Xitoyning milliy harakatimizni ojizlashtirish, parchalab yo'q qilish siyosatiga va ichki tashqi hujumlarga qanday taqobil turishimiz kerak? Sharq Turkiston yoshlar harakatini qanday kuchaytirish? Sharq Turkiston ayollar harakatini qanday kuchaytirish lozim? Chet elda milliy kimlik, milliy mavjudiyatimizni saqlab qola olamiz. Uyg'ur muhojirlarni duch kelayotgan har xil kriz ve qiyinchiliklarni hal qilishning choralari qaysi? Xalqimiz ichida va dunyo siyosiy sahnasida ta'sirsiz vazifalarimiz qaysilar? Degandek qanchilgan jiddiy va hayotiy savollarga javob topish bu qadimgi milliy kengashimizning maqsadi bo'lib hisoblanadi. The principal goal of this national consultation is just to find answers for following questions, such as how we can do it, what we can do. What is the obligation for Uyghur expats living abroad? How we can end the concentration camp where more than 3 million Uyghur people are suffering right now. How we can save our national identity, including the cultural, linguistic, and the religious identity of our people, and how we can help them to save our national identities. At the same time, how we achieve our long-term goal, and so far what we have done and what we need to do to achieve our national goal. These are the questions. And also, we have to find answers for following questions as well. What is our effective strategy to achieve these goals? And there might be ethnic and wide-range conflicts among different ethnic groups in East Turkestan because of Chinese political playing, and how we can prevent that. And also, the Chinese government is trying really hard to weaken our national movement abroad, and what is our strategy to strengthen our unity, and also how we can strengthen our youth movement scattered around the globe, and how about the women's activism, how we can help them to strengthen their effective lobbying and and also how we can keep our national identity abroad. We are living distance away one to another. How we can keep our relationship. And also exiled Uyghurs are facing existential crisis as well. And so what is the solution to help our scattered nation as one nation? And what is our other obligation in international arena, and how we can be more effective? These are the questions need answers, and that answer coming from our participants here. Aziz yurttaşlar, aziz vatandaşlar, zor iqtisod zihnimiz, vaqtimizni sarf qilib chaqilayotgan milliy kengash yig'ilishimizning xalqimizga manfaat berishi va unumli natijalarga bo'lish uchun bu minbarga daxil bo'lgan har bir Sharq Turkistonlik vatandaşlarimizning iymoniy, vijdoniy, axloqiy nuqtadan ado qilish tegishli majburiyatlari bor. Xalqimizning vakili bo'lib, vatan tuproqlarida zar-zar qaqshayotgan mazlumlarning dardiga darmon bo'lishning chora tadbirlarga his qo'shish uchun bu yerga kelgan ekanmiz. Moddiy jihatdan, ma'naviy jihatdan, fikriy jihatdan va insoniy majburiyat jihatdan o'tagishga tegishli majburiyatlarimizni to'liq bilan ado qilishimiz, har bir minut vaqtimizni, har urish ajrimizni da'voga manfaatli bo'lish uchun qo'limizdan kelgan tirishchiliklarni ko'rsatishimiz kerak. Rahmat demanlar.
course, it is not easy for all of us to come here from a far distance, and it is a huge energy and a huge time, the cost of time and the financial means. And considering all of that, and to produce a better result, at least shed a light for the future of our exiled communities. There is a responsibility and obligation each and every one of us need to be fulfilled, not only financially, at the same time as a member of this nation, how we can help, what we do. For that reason, every minute and every second of our time here is very crucial. And I sincerely ask everyone to contribute as much as possible with all level of participation. And when we have a full participation, and I'm sure we can find the common solution. And then, at least in this conference, I can say that we have achieved our goal. And for that reason, I wish very best for the participants of this conference, at the same time our national conference here. Thank you. Dünya Uyghur Konseyi'nin reisi Dolkan İsa'dan bugünkü köp rahmet bu sözleri için. I would like to thank to Mr. Dolkan Isa, the president of the World Uyghur Congress, for his insightful speech. As he said, Uyghur people facing a ethnic cleansing. Not only Mr. Dolkan Isa, many Western politicians, scholars also began to describe the situation in East Turkestan as the cultural genocide, ethnic cleansing in a case for crimes against humanity. Now I would like to invite Mr. Erkin Alptekin, the former president of the World Uyghur Congress and one of the founders, main founder of the World Uyghur Congress. Mr. Erkin. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I have been asked to speak in English. We are living in Germany actually. In Germany we speak mostly German. Ulrich. And muhterem yurttaşlar, reis emir düşürdü, buyruk düşürdü. İngiliz sözleysenler. Onun için Uygurçunu özara ottuğun şartta abdem et. Gidip belsem muslaki düşen bir peruda Uygurçular. Onun için hazırca ben İngilizce sözler şey. Ben mikrofon tula ağzım kilo olan bakmadı Ömer. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank Mr. Dolkan Isa, the president of the World Uyghur Congress, and his colleagues for extending me an invitation. I am very honored to be among such a distinguished gathering here today. Well, the problem is the same, but Mr. President Dolkan Isa have also, came out with some new ideas. Without seeing each other, consulting each other, I also came to some same conclusions in here. Let me go through my humble paper a little bit. Since his election, Mr. Dolkan Isa, on November 2017, and with his colleagues, have taken some important steps to reorganize the organization. That means the World Uyghur Congress. Update its aims and objectives, adopt new rules and procedures, and to continue to internationalize the cause of Eastern Turkestan, also known with its colonial name Xinjiang or Xinjiang Uyghur Autonomous Region. One of their most important achievements, for me, realized by their efforts, has been to expose one of China's most secretive so-called re-education camps set up throughout East Turkestan. As a result
of World Uyghur Congress tireless efforts, United States Congress, European Parliament, and UN human rights experts have called China to immediately shut down all these, re-education camps and release the detainees. It is estimated that between 1 to 3 million people have been detained in these camps. And that's happening in 21st century, ladies and gentlemen. We have seen concentration camps once upon a time. Some experts claim that the aim of these camps is to reshape the habits, thoughts, and traditions of the local peoples of East Turkestan, such as the Uyghurs, the Kazakhs, the Kyrgyz, Tatars, Uzbeks, Salars, and all Turkic-speaking peoples. Now, if someone would ask me, I would say that these camps are set up to humiliate the local people of East Turkestan, break their willpower, pride, self-respect, and honor. At the end, make them slaves for all times, as a Chinese student once said. With this opportunity, I would like to extend my deep appreciation, sincere appreciations to Mr. Dolkun Issa and his dedicated colleagues for their tireless efforts in drawing the attention of the international community on the formerly secret Chinese re-education camps. I would like to thank them from the bottom of my heart. I am one of the most senior Uyghurs sitting among all these guests here. Some of you, when I started with this business, were still running around with knickers, like you yourself, and you yourself. Louisa was a young, tiny little girl. When I looked at her, she was so ashamed, so shy. Well, okay, with this opportunity, I have already said that distinguished guest, Mr. Dolkun Issa and his devoted colleagues represented the third generation of Uyghur leadership. Me and Marjan, we are the last generation, especially me and Marcel running around, Mr. Marjan. I am I'm the last of the second generation, I would say. There's somebody else, but I don't want to mention the name now at the moment. You might know them, or her, or he. The late Mehmet Emin Bora, Isa Isfalteki, and Osman Tashtan were the first generation of leaders who laid down the foundation of our struggle after settling down in Istanbul, Turkey, 1950s. We were forced to leave our countries in 1949, first came to India, and Turkey was the only country to give 1,850 Uyghur and Kazakh refugees to settle in Turkey at that time. We would like to thank the government of Turkey from here once again. The first and second generation of leadership, like the first and second generation of Uyghur leadership, or the East Turkestan leadership, the third generation of leadership had also faced some challenges such as, Mr. Dolkun Issa has already mentioned some. Let me also go through it a little bit. How to preserve the cultural identity of the East Turkestan youth born in the foreign countries or abroad. How to educate the fourth generation of Uyghur to ensure the continuity of the cause of Eastern Turkestan. That is very important for us because we don't know when and how our country will become free, but we struggle it, but that should continue. Human beings are mortal, causes are eternal. So our cause has to be eternal. How to safeguard the unity of the East Turkestani people living abroad, despite China's never-ending set one against other policies.
China is spending millions of euro or dollars abroad to set Uyghurs against each other. And we people have to struggle against. International organizations should make their governments aware of these Chinese behavior. Now, how to ease or alleviate the sufferings of people of Eastern Turkestan? How to free Professor Ilham Tohti, the well-known Uyghur scholar from prison. There's Ilham Tohti here, and Mr. Anwar Jan is trying very hard to lobby that cause. And how to diffuse as a result of China's gross human rights abuses over the last 70 years. Ladies and gentlemen, the last Cold War is over, but since then we have experienced 60 intra-state conflicts around the world. And it is 65 million people are looking and running around to look for a safe haven. Now, that could very easily happen in Eastern Turkestan. We have to ease that rising tensions in that country by pressuring the Chinese to come to terms with the Uyghur people at home, listen to their grievances, desires, and demands. Otherwise, the policy what they are following at the moment can explode into their faces, and we will see a terrible conflict in Central Asia. It is bordered with Afghanistan. It is bordered with Tajikistan. It is bordered with Kashmir. It is bordered with Pakistan. And the conflicts are already fueling the tensions in Eastern Turkestan. That is a very important issue for us people, because if the people, we have a nice saying, yet ölgünce et öl. Instead of dying in bed, stand up and die like a hero. If that happens in Eastern Turkestan, the whole Central Asia will blow up. In the 1930s and 40s, it happened. Thousands and thousands of Kazakh, Kyrgyz, Uzbek marched from Central Asia into Eastern Turkestan to help assist their ethnic brothers there. And then we should not forget the international terrorist fight tried to benefit that. We have to be very, very careful in that region. Ladies and gentlemen, I am confident, though, despite all these problems, that the World Uyghur Congress, under the leadership of Dolkun Isa and his highly educated, dedicated, experienced, and self-sacrificing colleagues, will gradually find solutions to all these challenges. Please allow me to cite one brief example regarding the self-sacrifice. When we founded the World Uyghur Congress in 2004, we did not have the financial means to pay our office rent. NAD was still far away at that time. Mr. Dolkun Isa was elected as the General Secretary of the World Uyghur Congress in order to manage the daily work of General Secretary of the World Uyghur Congress, in order to manage the work of the World Uyghur Congress, daily work. But we were unable to pay his salary. Without consulting us, he decided to work at night to earn his living, and during the day, he came to the office to work in the office. During the night, he was working. With 2-3 hours sleep, he came to work in the office. Now, for me, ladies and gentlemen, that was a great self-sacrifice to serve his people's cause. Among his democratically elected team, there are several of them at the moment. That's why I'm confident that all these problems were gradually solved by this youth, third generation of leadership. That's why I'm confident. Ladies and gentlemen, with this opportunity,
I would like to call upon all my countrymen, as the most senior Uyghur. I don't want to say my age, because of ladies might look differently at me. I am almost 81 years old now. I would like to call all my countrymen, international organizations, NGOs, civil societies, and the friends of East Turkestan people, like the guest sitting right here today, to become a shield to protect, assist, and support the World Uyghur Congress, which is the only source of hope for millions of Eastern Turkestanis who are gradually disappearing from the historical scene as a result of China's Da Han Zhuyi, or to create a great Chinese nation policy at the moment. And that is happening step by step. That's why international community must try very hard. And this could, as I have said before, we should never forget the fact that continued hopelessness can lead to predictable consequences. With these humble words, ladies and gentlemen, I would like to wish Dolkun Isa and his colleagues a great success for their future work. Thank you. Okay. Thank you very much for this wonderful speech of Mr. Erkin Altekin, the founder of the World Uyghur Congress. Hürmetli yurttaşlar, Erkin kam İngiliz sözüldü ama uqqan bo'lishinglar mumkin, chunki inglizchani uyg'urchaga yomon yaqin so'zlik deb o'ylayman. Tarjimaga hojat yo'q. Ba'zi gaplar tunigan oqshom deb bo'lgan. Okay. Ama demek ki oxirgi nayta muhim, ma boshqa chet elliklarga muhim kelgan gap. Ya'ni Xitoy Uyg'urlar bilan o'ynashmasin. Chunki Xitoyning hozir maqsadi oshkorlandi. Maqsad Uyg'ur xalqini butunlay yo'q qilish. Nima deb yo'q qilaman deydi? Uyg'urdan qo'rqqanligi uchun yo'q qilaman deydi. Chunki Uyg'urlar shunday strategik bir o'rinda bo'lib qoldi hozir. Va buni yo'q qilinmaydi. Çünkü eğer Uygurlarla bunlar oynarsa şu yerdə bir nima qilayotgan, yeniyotgan otqa texmi yağ qo'ygan bo'ladi, bütün O'rta Osiyo va uning ta'siri bilan bütün dunyoda boshqa o'zgarishlar bo'lib ketishi mumkin. Shuningga bu Uyg'urlar bilan o'ynashsa shunday bir oqibatning kelib chiqishi mumkin. Shuning Xitoy bu siyosatni ko'zdan kechirish kerak, Uyg'urlarga o'zining haq-huquqini berish kerak. Uyg'urlar o'z vatanida erkin, azat yaşaş gerek dedi. Okay. Okay. Now, I would like to invite our good friend, a friend of the Uyghurs, the director of the Society for Threatened People, Mr. Delius, Ulrich Delius. Sen böyle konuştur. Selamun Aleyküm. Assalamu alaikum hürmetli mehmanlar. Ulrich Delius efendimni biz 20 yılın yağı birlik işlevatımız. Ulrich Delius efendi Yanguzlan Xatar Asitki Teşkilatı'nın ki reisi emas. Aynı vakitte Uygurlar histaşlık kılvatkan en az bir Uygurçilik bu davaga köyünüp hizmet kılvatkan 20 yılın yağı halk aradı olsun, belli Germaniyada olsun, belli halk aradaki parlamentolarda olsun Uygur meselesiga naytı kızıkıp kollap kılvatkan bir dostumuz. Hazır özünün sözünü
Hazır Gülman sözleydim, ben size tercüme ettim. Ja, Salam alaikum noch einmal. I was asked to do it in German, so I will do it in German. Yes, it's to German. Ja, vielen Dank für die Einladung, heute hier bei euch, bei Ihnen in München zu sein. Es ist toll, so viele Leute zu sehen, auch so viele junge Leute zu sehen, Frauen, Männer. Finde ich ganz ermutigend, weil die Uiguren heute wirklich an einem Scheideweg stehen und es ist ganz wichtig, dass diese Konferenz jetzt stattfindet. Es ist ein historischer Moment. Assalamu alaikum. Ben bugün bir yerde bulunum için nayte hoşal mı benim için bir şeref. Bundaq bir mezgilde yani Uygurlarınki dışında bunçilik bir felaket onda mukim bir mezgilde Uygurlarınki bunda bir jığınını içip özünün takdiri doğruluk öz ara söhbet ötküzüp talaş tartış kılıp bir netice ilişka ve kelgüsündeki planlarını tizip çıkışka bunda bir jığınının içilişi nayte mühimdi. Für uns Menschenrechtler ist die Situation einfach nur schrecklich. Wir sind schockiert, wir verfolgen die Situation in Ostturkestan nun seit einem Vierteljahrhundert, seit 25 Jahren und noch nie haben wir so ein Ausmaß von Menschenrechtsverletzungen erlebt wie momentan. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, kultureller Völkermord. Es ist einfach, jeden Tag, wenn ich ins Internet gehe, wenn ich die Berichte von unseren Mitarbeitern anschaue, wird es schlimmer und trotzdem, denke ich, gibt es heute Hoffnung. Biz kişilik hukuk müdafaatçıları için hazırki ahval nayte kıyın bir ahval. Biz hazırlıkça hiçbir vakit ben 25 yılın yağı Uygur meselesiyle kızıkıp kelibatı ben 25 yılın yağı Uygurlarga besimden bunda gayri insani bulup derecesinin ki bunçilik eşit ketkenliğe şahit bulmuğandık. Bu hazırki vaziyet hem de insanın ki aklından mı ötmeydiğen bir vaziyet. Şunun için bu nemede bizler kolumuzdan ne mi keldi, ne mi kemmeydi, şu doğruluk mu oyluşvatımız, lakin diğerler ahval nayte kıyım. Es gibt Hoffnung, meine Damen und Herren, nämlich wie häufig standen wir hier in den letzten 25 Jahren und haben uns darüber beschwert, dass das Leid der Uiguren nicht wahrgenommen wird in der Welt. Das hat sich geändert, dramatisch verändert. Wenn Sie heute eine internationale Zeitung aufschlagen, BBC, CNN angucken, überall Uiguren, überall Berichte über schwerste Menschenrechtsverletzungen in Ostturkestan. Ahval kıyın boşumu, lakin biz ümit var. Çünkü ahirki 25 yıl içinde ben Uygurlarga matbuatının bolsun, halk aranın bolsun degendek köngül bölmevatkanlığını, Uygur meselesininki halk arada degendek paranlaşılmavatkanlığını, degendek gün tertibi kirmevatkanlığını görüp çıkan. Ama hazır nayt özgerdi, vakit karısanlar, bütün gazetler karısanlar, medya karısanlar, Uygur meselesi internette bolsun, medyada bolsun, matbuatda bolsun, Uygur meselesiga hazır kızıkış nayti keng dairde kızıkıvatıdı. Elbette şunun için ümitdar oluşumuz gerek. Heute ist ein historischer Tag, nicht nur, weil wir so viele hier in München sind, was sehr ermutigend ist, sondern es ist auch ein historischer Tag, weil heute der Deutsche Bundestag, das deutsche Parlament, zum ersten Mal in einer Debatte über die Situation der Uiguren eine Stunde lang diskutieren wird. Das ist ein großer Durchbruch, für den wir lange gearbeitet haben und freuen uns sehr, dass die Abgeordneten jetzt endlich dieses so wichtige Thema aufgreifen. Bugün nayeti tarihi bir gün. Yani tarihi gün değil, elbette bir yerde jığılışımız mı bir tarihi gün. Lakin bugün tümügün ve Germanya parlamentosunda Uygur meselesi müzakere kılınıyordu. Mesela erteki yılında
45 minut Uyghur meselesi parlamentoda görüşüldü. Bu bizniki uzun yıllardan tartip kütüp gelgen ve maşındaq buluşu için yolmangan bilgen müşahedeki dostlarımız bilen ahir bu neticeye erişkenimiz için biz naiti hoşal. Gestern hatten wir ein ganz wichtiges Treffen im Deutschen Bundestag. Wir haben Abgeordnete eingeladen gehabt, und zwar auf Einladung der Grünen Bundestagsfraktion, der Bundestagsfraktion der CDU, also der konservativen Partei, einer Regierungspartei. Was ich auch sehr interessant fand, wurde 1,5 Stunden in einem Kreis von Abgeordneten über die Lage in Ostturkestan gesprochen. Es kamen sehr viele Abgeordnete, viel mehr als wir erwartet haben, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch von Abgeordneten, die selber nicht kommen konnten. Und es gab viele Fragen. Und das war für mich eigentlich ein Zeichen, dass wir jetzt eine ganz neue Qualität auch der Arbeit, auch unserer Menschenrechtsarbeit im deutschen Parlament und in der deutschen Bundesregierung haben. Tünögün Uygurlar için naiti mühim bir günde tünögün Germania parlamentosuda 1,5 saat Uygur meselesi oturup koyulup müzakere kılındı. Bununla sahip kanlılık kılgan Yeşiller Partiyası ve Sosyal Demokrat Partiyası ve Sosyal Hristiyan Partiyası. Yani Sosyal Hristiyan, Sosyal Demokratik Partiyalar muşturki hakimiyetli bolgan partiya ve Germaniyanı başkuruvatkan partiyalar. Deydi bizden kütkünümüzden muhtehicik milletvekilleri, deputatlar kelip katnaştı. Özü katnaşamaganlarsa özünün vekillerini evetti. Yani 1,5 saat Uygur meselesini tünögün İlham Tohti hemkarlık teşkilatınınki sahiphanlığı ve yolmuşta elip bardık. Bu mu Uygur meselesinin kayadan kayaya kelgenlikini ve Uygur meselesiga halkaranın ve Germaniyanınki kançılık kızıkıvatkanlıkınınki bir alameti. Solange unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel heißt, denke ich, können wir relativ sicher sein, dass diese Bundesregierung auch weiterhin sehr direkt und klar für die Rechte der Uiguren eintreten wird. Das ist auf jeden Fall gesichert. Wir hatten viele Gespräche im Auswärtigen Amt, haben viel besprochen, wie Deutschland auftreten soll in den Vereinten Nationen. Und ich denke, das ist ein ganz großer Durchbruch, dass Deutschland sich jetzt an die Spitze einer Reihe von Staaten stellt, die ganz deutlich sagen, wir finden es nicht nur schlimm, was in Ostturkestan passiert, sondern wir reden auch darüber. Und wir reden öffentlich darüber und wir reden nicht nur vor der Presse darüber, sondern wir reden auch in den Vereinten Nationen darüber. Das ist ganz wichtig, weil es braucht diese Führerschaft eines Staates. Wenn nicht ein Staat es in die Hand nimmt und ein wichtiger Staat, dann ist eben es doch sehr, sehr schwer, viele kleinere Staaten dazu zu ermutigen, weil natürlich China sich rächen wird. Da zweifelt keiner dran und das sieht man auch im Auswärtigen Amt ganz klar, dass die Repressalien jetzt kommen werden. Germaniye'de Merkel hanım hükümette boğan müddetçe Uygur meselesiga maşındaq devam etdi. Uygur meselesiga maşındaq köngül bölüdü. Germaniya hazırgacha degandek Uygur meselesiga köngül bölmegen, Uygur meselesini degandek xalqaro ko'tarib chiqmagandi. Lekin oxirgi bir yil ichida, oxirgi oylarda German hukumati o'zining fikrini ochiqdan deydigan ve yalnız o'zaro emas, hukumatlar bilan ko'rishgandimi, Xitoyninki rahbarlar bilan ko'rishgandimi, Uygur meselesini o'ttirib qo'yib kelyapti. Shuning uchun hozir Yevropada endi ve Birleşken Devletler'de Germaniyanınki Uygurlar to'g'riliq so'zlaydigan so'zlar bo'lyapti. Ularza Uygurlarninki davasının bayraktarlığını qilib kelyapti. Uning cho'ng bir davlat, Yevropaninki motori bo'lgan bir davlat bu ishni ib bo'lgandan keyin uningga boshqa kichik davlatlarmi qo'shilib borgan sari Uygurlar hissdoshlik qiladigan davlatlarninki soni ko'payyapti. Meine Menschenrechtsorganisation wird dieses Jahr 50 Jahre alt und natürlich hatten wir uns für dieses Jahr ein bisschen etwas anderes vorgestellt als das Jubiläumsgeschenk, was uns China
offerierte im Mai, dass sie nämlich nach 25 Jahren unserer Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen als NGO, als Nichtregierungsorganisation, dass wir den Status als beratende Nichtregierungsorganisation in den Vereinten Nationen haben, uns versuchten, diesen Status zu entziehen. Und sie versuchten das zu begründen mit unserer Unterstützung der Menschenrechtsarbeit für Uiguren, insbesondere der Akkreditierung von Dolkun Issa in den Vereinten Nationen. Bu yıl bizningki teşkilatımızın yani Xatar aslidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotininki 50 yili va bizning bu için nihoyatda hiliqi cho'ng bir marosim tabriklaydigan bir ishdi. Lekin biz Uyg'urlarning 25 yilning yog'i Uyg'ur masalasini Birleşken Devletler'de bo'lsin, xalqaroda bo'lsin ko'zlab kelyapmiz. Shu sabab bilan Xitoy besim ishlatib bizning Birleşmiş Milletler'dagi ko'rsatuvchi sifatimizni ko'rsatuvchi salohiyatimizni elib tashlash uchun nihoyatda cho'ng kuch chiqadi. Shundoq bo'lsa-mu biz Uyg'ur masalasiga yana burunqideklam hissdoshlik qilamiz, burunqideklam Uyg'urlar bilan birga ishlaymiz. Wir konnten diesen Angriff abwehren, haben da sehr viel Unterstützung von anderen Staaten bekommen, von anderen Regierungen bekommen. Das war sehr, sehr hilfreich. Aber nichtsdestotrotz gab es natürlich auch bei uns große Diskussionen darüber. Wie gehen wir jetzt weiter damit um? Auf unserer Jubiläumsfeier, in unserem Vorstand. Und alle haben einmütig gesagt, wir dürfen die Solidarität mit den Uiguren nicht aufgeben. Wir müssen die Uiguren weiter unterstützen und gegebenenfalls dafür dann auch einen gewissen Preis zahlen. Bo'libmi deydi bizning shu Dolqun apandimninki Birleşken Devletler'de bo'lsin, Birleşken Devletler'ninki Cenevre'deki yig'inlarda bo'lsin, shuning shularga kirishi uchun yo'l ochib berishimiz, shuning bizning nomimizdan u yerga kirishlari bizga Xitoyninki besim ishlatib bizning bu salohiyatimizni qo'ldan elishga tirishganlikning eng cho'ng sebeplerden biri. Biz o'zaro ularning 50-yili yig'inida o'zaro yani bu masalani deydi muzokara qildik. Biz nima qilamiz endi? Ya bizningki shu Birleşken Devletler'deki salohiyatimizningki elinishi xatar ostida turyapti. Qanday qilamiz degan vaqtda hammamiz ovoz birligi bilan biz Uyg'urlarningki davosini mayli nima bo'lsa bo'lsin, qanday bir bedel to'lasak to'layli, ularningki davosini quvvatlaymiz, ular bilan hissdoshlik qilib birga ishlaymiz degan qarorga keldik. Meine Damen und Herren, um Ihnen zu zeigen, dass wir das ernst meinen mit dieser Ankündigung von Solidarität, dass das nicht leere Worte sind, habe ich auch was mitgebracht. Wir haben dieses Kampagnenblatt jetzt an 15.000 unserer Unterstützer geschickt in diesen Tagen. Es geht darin eigentlich nur um die Camps und die Forderung nach Freilassung der Insassen, nach Menschenrechten für Uiguren und das verbunden auch mit einer Postkarte an unsere Bundeskanzlerin, wo die jeder abschicken kann. Dort draußen werde ich viel von diesem Material noch auslegen. Wir meinen es ernst mit dieser Unterstützung der Uiguren. Es wird eines unserer großen Themen im nächsten Jahr auch sein. Wir wollen auf jeden Fall Ihnen weiterhelfen, weil wir das Gefühl haben, heute brauchen Sie Hilfe mehr denn je zuvor. Men bu yerda quruqlam Uyg'urlarga destek bo'lamiz, himoya qilamiz demayapmiz. Buni burunmi qilib kelgan, hozirmi deydi. Mushu hamda faqatlam jazo lagerlari to'g'riliq bularningki tayyorlab 15.000 tane taqibdi. Uningdan keyin butun parlamento a'zolariga avatgan bir tabrik qarti bor. Uningda yana shu Uyg'urlar masalasi ustida to'xtalgan deydi. Buningdan keyinmi yani biz Uyg'urlar to'g'riliq qo'limizdan kelgan har turli yordamni qilamiz. Chunki Uyg'urlarning hozirgi vaziyati deydi, burunqidan xatarlik va burunqidan jiqroq hissdoshlikqa va destekka ehtiyojimiz var. Bei diesem Einsatz für Menschenrechte für Uiguren müssen wir jetzt auch neue Wege beschreiten, weil gestern waren die Fragen der Abgeordneten im Bundestag zum Beispiel auch sehr typisch, die gesagt haben, ja, aber was können wir denn tun? Wie können wir das große China stoppen? Und das ist natürlich schwierig.
Jeder weiß das, auch im Auswärtigen Amt wissen Sie das, auch im Bundeskanzleramt, dass Deutschland China nicht unmittelbar stoppen kann. Aber es ist wichtig, immer wieder diese Öffentlichkeit zu schaffen und es ist wichtig, immer wieder Druck aufzubauen auf China und nicht nur auf das offizielle China, zum Beispiel auch auf chinesische Firmen und deutsche Firmen, die mit zu tun haben mit diesem Überwachungssystem, die dort ihr Geld verdienen in Ostturkestan, indem sie neue Überwachungsinstrumente installieren. Und dem müssen wir mehr nachgehen und diese Firmen dann auch stellen, weil nur so können wir dann letztlich auch China treffen und deutlich machen, diese Menschenrechtsverletzungen sind einfach absolut inakzeptabel und müssen aufhören. Danke. Uyghur davası da yeni bir basqışqa ötdük. Bizningki Uyghur davasını xalqarada ve Germaniyada texmo işlendiriş için yeni yollarını, yeni metodlarını izlep tepişimiz gerek. Tünügünki parlamentodaki jığında milletvekilleri bizge şu sualını koydu deydi. Biz undaq bolsa sizlerge qandaq yar yelek bola alaymiz, qandaq hisdaşlık qıla alaymiz. Yani Germaniyaniki küçü Xitayni to'xtatishga yetamdi o degan mush savollarni o'tirib qo'ydi. Albatta yalnız Germaniyaning kuchi Xitayni to'xtatishga yetmaydi, lekin biz Sharqiy Turkistonda fabrika ochgan, Sharqiy Turkistonda va Xitoy bilan tijorat qilayotgan cho'ng fabrikalarni, zavodlarni ularga iltimos qilishimiz kerak. Ularning u yerdagi inson huquqininki dafsanda bo'lishiga ko'z yumasligini va ticaret kısmı elbette şu yerdeki Uygurlarının ahvalını göz aldı tutup ticaret kılış için ulağa biz ziyaret kılıp, ulağıyla görüşüp, ulağının mı himayesini korup keltirişimiz gerek. Thank you, Ulrich Delius, and this for Society for Threatened Peoples. This organization, as Mr. Askar Jal said, has been cooperating and supporting the Uyghurs and working with the Uyghur organization in Germany for almost 25 years. Thank you. Thank you for your support. Now I would like to invite Ms. Luisa Greva. Ms. Luisa Greva was the Vice President of the National Endowment for Democracy, and she has been helping us for almost 15 years. Because of her help, the NED has been funding the World Uyghur Congress and Uyghur Human Rights Project for almost 13 years now. Thank you. Thank you, Luisa. And Luisa Nazır, teklifimiz. Thank you, Ömer. And I'm very pleased to be here with such a dedicated group. I'm happy to announce that I'm working for Ömer now with the Uyghur Human Rights Project in Washington. I'd like to bring an update from Washington to provide context for the Uyghur movement's strategy going forward and bringing an end to the crisis in East Turkestan. First, just this past week, November 1st, the U.S. Department of Justice announced a new initiative. It's called the China Initiative. This enables U.S. law enforcement, directs resources to be used to counter illegal Chinese government interference in U.S. business, government, and political life. And this has direct implications for the democracy movement among Uyghurs, because it will direct our own FBI and our own Department of Justice to investigate and prosecute interference in the civil liberties and freedom of speech of the Uyghur witnesses, family members, and activists in our country. Luisa Hanım, bizge musho bayan tunigan akşamı nime dolkun İsa dep ödep ketdi.
bizniki o'sha hozirga qadar shundoq chiq faoliyatlarni ilib berishimiz shunchalikka yetishimizda Uyg'ur davosiniki bu Luisa xonimning cho'ng hassasi bor. Chunki Luisa xonim National Endowment Amerika Demokratiya Fondi jamiyatininki shu muavin raisi edi. Shu muavin rais bo'lish sifati bilan 14 yildan beri hem Dünya Uyg'ur qurultayini hem Uyg'ur kishilik huquq qurilishini bu mablag' bilan ta'minlab kelgan. Bizningki bu shundoq faoliyatlarni ilib berishimizga zamin hozirlagan bir xonim, shuningga bir nihoyatda qizg'in bir olqish bilan qarshi olaydi. Luisa xonim hozir bu nimasidan chiqdi, vazifasidan o fondi jamiyatiga Amerika demokratiyani ilgari surish fondi jamiyatining vazifasidan chiqib, hozir o'zini butunlay Uyg'ur davosiga berdi. Hozir 8 soat bizga ishlayotida bayam degandek, men Ömer bilan birga ishlayotman deydi. Men bilan birga hozir o'sha Amerikadagi ishlarni boshqa do'stlarimiz bilan birga ilib beryapman. Yaxshi bir bayam dedik, yani bir hareket, hamma yerdan bir hareket bo'lyapti, bir ishlar bo'lyapti. Ciddi amaliy ishlar, bunun birisi mo Amerikada o'sha Xitoy inisiativi deganligini Amerika hukumati tarafidan bu vücut keltirildi. Buningki asosli qilmasi nima, vazifasi nima desanglar, bu Xitoy hukumatininki shundaq Amerikadagi ishlarga aralashishining oldini olish bo'libmi, Uyg'ur faoliyatchilarining FBI'ni vazifalantirgan gap. FBI Uyg'ur faoliyatchilarini tahdid qilgan, ularga tahdid elib kelayotgan, Uyg'urlarga telefon qilib bu ishlarga aralashma deyotgan Xitoylarni bundan keyin aram qo'ymaydi, ularni javobgarlik qiladi. Shundaq bir tashabbus Amerikada boshlandi. We've already discussed action happening at the diplomatic level with the UN Human Rights Council, and then I'd like to discuss work in the congressional and the legislative level in the U.S. as another example of how action is coming, as Ömer just said. The U.S. Congress is introducing this month the Uyghur Human Rights Act, something that the Uyghurs in the U.S., led by Ömer Kanat, have been working on for many years, and at last we have action. This Policy Act will mobilize the U.S. intelligence agencies to investigate and publicly report on their findings about what is happening in East Turkestan. It will further mobilize law enforcement agencies, and it calls upon the President to
my role as the Uyghur Human Rights Project in Washington to help bring together the activism and the drive that you all have, the Uyghurs activists have, to save their nation, together with the obligation of the democratic governments to act on their own democratic commitments. Together, we'll make a difference. Bayan bu inisiyatiften başka yana global işler bulavatı dünyada Uygurların yardım kılış, Uygurların meselesini götürüp çıkışını adı birincisi Amerika'da Amerika Kongresi'de karşı hoşçakalın. Amerika Kongresi'de Marco Rubio ve Bob Menendez ki senatör ve kongresmenler Chris Smith ve Tom Susie'nin ki yetekçiliğinde Amerika bir kanun layihəsini sundu. Bu kanun layihəsi da nima var? Bu kanun layihəsi Amerika prezidentinden Xitay hükümetiye, Xitay rəhbərlərinə bu Şərq Türkistan'daki ceza lagerleri, Şərq Türkistan'daki elip beriyotgan bu qırğınçılıqda məsuliyyəti olan Amerika Xitay'nınki məsullarına, hükümet xadimlərine ceza uygulaş. Olanı cezalandırış doğrusu da bir nima var, talep var ya da onunki yana bunun da bu kanun layihəsi bile indi Uygur meselesi inşallah bu kanun layihəsi kabul bulup Amerika Kongresi'nden çıksa, prezident bunu imza kılsa, bunun da nima oldu desenler Amerika'nınki taşkı siyasetiga Uygur meselesi resmi bir mesele bulup kirdi. Bu Amerika taşkı işler ministerleri de alaydı bir nima şube kuruldu. Bu şubeninki bu başlığı Taşkı İşler Ministri Yardımcısı derecesinde bir pozisyondaki bir yardımcı buldu. Bu yardımcınınki onunki kolasındaki adamların kıladığın işi Şarkı Türkistan'da buluvatkan vaziyetini küzütüş, onu Amerika hükümetiyle, Amerika parlamentiyle dokulat kılış ve onun karşı Amerika hükümetininki kandak siyaset edip veriş doğrusunda tavsiyede bulmuş. Yani bunlar çok mühim bir kanun. Hem bu kanun bile Amerika hükümetinden bu kanun layihəsidə birinci bular Amerika hükümetininki Xitay hükümetinin ceza lagerlerini derhal kakaşını talep kılışı. Bunu kabul kılırsa bunun karşı tedbir iliş doğrusu da yaxşı teklifler var. Şununla bu Uygurlarınki bu Amerika'daki faaliyet edip beriyotgan Uygurlarning çok bir muvaffakiyeti, bunun için hemmeylerini tebriklayman. Yani onun sırtında yana buluvatkan işlerde Amerika'nın teşebbüsü bile yani Five Eyes Country deydi, 5 yani böyle küzbatkan 5 devlet diyenimde 5 devletli bir yerge ekilip bula Xitay'ınki bu kengeyişinin aldığını iliş, Xitay'ınki taşkırıda nimesini özünün nüfusunu artırışının yolunu tosaş için nimelerini kılalayınız diyenimde bu 5 devlet hazır bir araya gelip müzakere edip verilipti, bunun da bu Uygurlar meselesi bu, nayıtı bir mühim orun tutar iken. Onun dikense bu kanun layihəsi, bayan diyen kanun layihəsi diyene, bayan bizde ötkende FBI'ninki reisini, yani Amerika istihbarat nüvesininki reisini vazifelendiriş, bu Xitaylarınki Uygurlara varılışı, Uygurlarını korkutuşı, Uygurlarını tehdit kılışı, bularınki aldığını tosaş, Xitay hükümetindeki Amerika'daki şpiyonluk hareketlerinden aldığını tosaş için ciddi tedbir iliş doğrusunda muhakkak. Onda buların hemmesi deydi, hani Birleşmiş Milletler'de bu bayan degende, bu şundaki 24 devlet hazır Xitay'ı sualga tartıp, javobgarlık tartıp, Xitay'ı tanqid kıldı Uygur meselesinde. Çok bir münazara kozgaldı Birleşken Devletler Teşkilatı'da, Xitay bilen başka demokratik devletler arasında. Buların hemmesi, bu şu Dünya Uygur Kurultayı'nın, onun diken kişilik hukuk kuruluşununki, başka devletlerde faaliyet edip beriyotgan Uygur teşkilatlarınınki, elip beriyotgan faaliyetlerininki, tirişçanlığınınki, bütün Uygur halkının gösteriyotgan fidakarlığınınki bir neticesi. Onun sırtında yanına ait hoş boğan bir nimen neydi bir yerde bu nimege elbette bu neydi bir mühim devirde içeri ortada, tarihi bir devirde onun üstüge yani bir yerde ben 60 yaşlı
kelganligini anladım deydi. 60 yaş dünyanın her qaysı devletlerinden bu yığın kelip qatnaşıptı. Bu mu bir tarihi vaka? Bu yaşlarının gelecekte bu şu çoğlarınki ornunu tolduruş, bu davanı elip beriş için tecrübeye ihtiyacı var. Bu şunda yığınlar kelip qatnaşıp özününki fikrini bayan kılış ihtiyacı var. Şundan ben bunu nayte hoş oldum bununla, birden nayte ümitlendim ve şunun için bu yazılarımı tebrikleymen deydi. Rahmet. Vaktinki nayte nima bo'lishi sababidan tercümenin nayte qisqartib berish majburiyatida qilyapmiz. Yana endi now I would like to invite the representative of unrepresented nation and people's organization and general secretary of that organization actually, Ralph Bunche. Hazırlandı. Bu vakalatsiz milletler teşkilatı bunlar birisler bu Avrupa'da Trovatkalar yaxşı bildi. Bizge neçe yıllardan beri kurulgandan beri Erkin Alptekin ve 3 yana Tibet, Moğollar bizler kurulgan bu teşkilat. Şu teşkilat kurulgandan beri Uygur davasını dünya sahnesiga chiqarish uchun tirishchanlik ko'rsatyapti. Bizning bütün faaliyetlerimizde bu do'stlik guruhining qurilishida Yevropa parlamentida bu teşkilat çok rol oynadı. Şu teşkilatınki baş katibi Ralph Bunche efendim hazır bizge söz kıldı. I have a feeling that you may have already introduced UNCOV just now. Yes. So, good morning and thank you all for speaking, for having me come and speak with you. Okay, he will. You're going to translate. I think the organization was just introduced to you, but I'm going to give you a little bit of an introduction to UNCOV, the Unrepresented Nations and Peoples Organization. We were founded in 1991 by nations and peoples dedicated to seeking self-determination, so greater control over their own affairs through non-violent means. And founded by, amongst others, the Uyghur people and Mr. Erkin Alptekin, who was also our third president. Ben şu vakalatsiz milletler teşkilatına vekil olup geldim. Vakalatsiz milletler teşkilatının kuruluşçularından birisi hürmetli Erkin Alptekin Efendi ve Uygurlar. Bu vakalatsiz milletler teşkilatı dünyadaki izilgen, devletin ayrılgan milletlerinin öz takdirini öz belgeleş ve özünün hak hukuku eriş için meşgul atkan köreşlerde vakalatsiz milletler teşkilatı şunlara yardım kıplayken Uygurlarının vakalatsiz milletler teşkilatının bir vekili. UMPO we're a small organization, but we're dedicated to supporting our members, including the Uyghur people, in their in their desires and their campaigns for self-determination. Uygurlar dediğimizdeki UNPO'nun yani Vakalatsiz Milletler Teşkilatı'nın azası ve Vakalatsiz Milletler Teşkilatı özüge aza boğan milletlerinin öz takdirini öz belgilep, özünün hak hukuku eriş için kılıvatkan köreşlerini kollaydı. Şu sebepten biz Uygurlarını kollayız. We're very proud of our long history with the Uyghur people, and we're proud to be working very closely with Mr. Dolkun Issa, who is our Vice President, and the World Uyghur Congress, to raise the profile of what is the most deplorable situation that we see around the world today. Biz yana Uygurlar bilen faxrlanamiz. Uygurlar bilen birga ishlashimiz uzun bo'ldi. Yani Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi hürmetli Dolkun Issa bizning Vakalatsiz Milletler Teşkilatı'nın muavir reisi, Kurultayı'nın reisi, Vakalatsiz Milletler Teşkilatı'nın muavir reisi. Şonlaşka bizning Dünya Uyghur Kurultayı'yla ishlash tariximiz bu xil uzun. Mr. Alptekin said it before, but it frankly boggles the mind that in 2018 we have a world where 2 million people are in concentration camps or in re-education camps or whatever you want to call them. Whichever terminology is used is a disgrace. And it boggles the mind not only that they exist, but that the situation was effectively hidden for so long.
Xuddi hörmətli Erkin Alptekin efendi degandek, şu hazırkı zamanda şu cezalaş lagerlerinin mevcut buluşu, yani mevcut buluşla kalmay, uzun müddet insanlarını közden yuşurun aldı devam kılışının özü insanı çöçtüdü. Meyle san 2 milyon basın, 4 milyon basın, hazırkı eserde şundaklar ceza lagerlerinin mevcut buluşu hakikaten hemimizin çöçtü. If it wasn't for the work of Mr. Issa and all of you at the World Uyghur Congress and the Uyghur expat community, I think the situation would have remained hidden. And so it really is as a result of this great organization that today we're talking about, and others and its supporters, that today we are talking about concrete action being taken in the United States. We're talking about resolutions that come from the European Parliament decrying the situation, and we're talking about countries at the United Nations decrying the situation. If it wasn't for an organization such as the World Uyghur Congress and its supporters, I think we would not be having this conversation today. Gerçekten Dünya Uyghur Kurultayı'nın armas talmas hareketleri bulmagan bolsa, gerçekten anladı şunlar igir zulüm, ceza lagerleri bolgan bolsa mı o yoşuran kalıp halkara cemaatine dikkate kirmegen bolatdı. Ve şu kurultayının armay talmay Taşkı dünyaga tanıştırışı bilen hazır yalnız Avrupa Parlamenti da Amerika'da emas, Birleşken Devletler Teşkilatı'nda güçlük hareketlerini görüyoruz ve şu cihetten kurultayga alaydı rahmet eyledim. Now I'm new to UNPO. I actually start only in January of next year, so I don't have a whole lot to say about the very specifics of what we can be doing together in the coming years. But I would just like to say and take this opportunity to say that we at UNPO, the UNPO members, we're with you. We know this is a horrible situation that you're dealing with. We know that this is affecting you and your families. We know that you haven't been able to speak with your families for a year now, at least. But we are with you. You can count on us. We are a small organization, but we're dedicated to supporting your cause and to supporting your right to seek self-determination and your right to be free from persecution. Thank you. Ben bu Vakalisi Milletler Teşkilatı'na yeni şunlaşka ben sizlerge nimelerini kıpıralıyım diye hakkında tepsili bir nas diyemeyim. Lekin şunu bilişinlerini sorayım. Vakalisi Milletler Teşkilatı'nda sizler bilen sizlerin öz takdirlerini öz belgeleş ve zulümden kurtulup erkin yaşayanlar için biz daim siz bilen bildirimiz ve sizlerini kollayımız. Rahmet. Thank you very much, Ralph Funche, the General Secretary of Unrepresented Nation and People's Organization. Now I would like to invite Kai Muller from International Campaign for Tibet. He is the Executive Director of the organization. Yeah. Thank you very much for having me here. I'd like to say Tashi Delek on behalf of my Tibetan colleagues and friends of my organization, the International Campaign for Tibet. I'm very grateful indeed to be able to speak to you today. And I'd like to also reflect about the past couple of days in Geneva. Dolkan has talked about it. And I think it's has been quite a remarkable time in Geneva. It has indeed been very encouraging that so many countries have spoken up for the Uyghurs, have spoken on the situation in East Turkestan, and indeed a number of countries have also spoken about Tibet, and this is very encouraging for us, and surely a big support also for civil society in the next coming months. Ben Halkara Tibet Hareketi'ne vakaleten müşahede. Aldı bilen, 2 gün burun Ceneva'da boğan
o'sha faoliyatlarning qanchalik Uyg'urlar uchun muhim ahamiyat ekanligini va nurg'un davlatlarning Uyg'urlarni qo'llab kuchli bayonotlarni berganligini shunga shohid bo'ldik. Garchi Tibetlar haqida so'zlandi, lekin Uyg'urlar uchun qilingan u yerda gaplarni kuchli bo'ldi. Shuning uchun ya'ni Uyg'urlarning harakatidan qanchalik mo'l natijalarga erishayotganligini shundan ko'ra olamiz. And it has also been very encouraging to see so many Uyghurs, Tibetans, and Chinese in Geneva, Mongols as well, to come together and to discuss jointly the dire situation in the People's Republic with specific outlook and view on the specific situation in Tibet, in East Turkestan, in southern Mongolia, and also with regard to Chinese human rights defenders. It was very good to see all these people come together to join hands, to really gather up force and to really increase the pressure on the Chinese government. Yani şu Ceneva'da ve başka halkara munberlerde Uygurlarının, Tibetliklerinin, Moğollarının ve Demokrat Xitaylarının bir araya kelip ortak bir avazda kelişi bu menayette mühim. Muşlak yağında yalnız Uygurlarının, bütün Xitay'ın kolda izilgen milletlerinin avazı şuna kan çıksa bu azaptan kurtuluş için baldurak azaptan kurtuluşun yolunu içildi. Şunlaşka Muşlak bir vaziyetini görgünümüz için menayette ilham aldım. But I think there's still a long way to go. A lot of work needs to be done, and we must make no mistake about the Chinese government's behavior at the Human Rights Council and in the international arena. What we have been watching, been able to see this week and the time before, immediately in the past sessions of the Human Rights Council, was a increasingly assertive and aggressive China, which has as we've seen this week, partly ridiculed the criticism by Western governments, for example, as being politically motivated, even questioning very definitions and concepts of the human rights discourse, such as human rights defenders. This should really make us very concerned. Şundaqtımı yani mağarıgan, basıdağın kademlerimiz xili bunu unutmasligimiz gerek. Yani şunu gördük biz Birleşken Devletler Teşkilatı yalğız yaxşı nəticələrini görüş bilen birlikte Xitay hükümetinin besimini qançalik aşırıyatqanlığını, hatta külkilik dərəcə qasını şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın işleş mexanizmlerini sorak qılıp kişilik hukukunu, müdafiə hukukçularının avazını kesiş üçün tirişiyatqanlığını gördük. Demek ki bunu yeniş üçün bizning texnik işlerini qilishimiz doğru ki. For me and for many others, it was particularly tragic to see such a country as South Africa, for example, home of the iconic Nelson Mandela, speaking about China in terms of calling China as a global leader of people-centered development, which was purely farcical and quite a display of disgrace at the Human Rights Council. And this tells us, South Africa being one example of many, unfortunately, this tells us that the Chinese policies are dangerous, present a danger for all countries that favor freedom, democracy, rule of law, because China more and more presents its model as a future model for the world, with its own definition of human rights and rule of law, meaning a model without human rights and rule of law. Yani Janubi Afrikadagi irqiy kamsitishga eng ig'ir uchragan bir davlatning shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoy tarafini tutishyapti. Xitoyni o'sha xalqaroda rahbar, ya'ni yetakchi davlat deb qarashning o'zimi insonni o'ylantirdi. Chunki Janubi Afrika irqiy kamsitishning eng kuchiga chiqqan zulmlarga uchragan bir millat va Nelson Mandela o'tirib chiqqan bir millat.
Yani Xitayning bu Janub Afrika ve Afrikalarda küçüyüp özünün karakterdeki yani Xitaycha şekildeki kişilik hukuk, erkinlik normlarını bu yerga eksport kılıp bu milletler karşı özünün göz karşını sığdıralganligimi bizga nisbatan aladigan ders var bunun. So, as a consequence, the situation in East Turkestan, in Tibet, and Southern Mongolia is not just about your people, about the Tibetan people, the Mongol people. It is about us. Me, as a German, as Britain, as a French person, wherever we live in Europe and in North America and other parts of the world. It is about us, it is about our future. And the way our societies will respond to these crises will determine also which path we are going to go. It is a transformative situation, not only for you, but also for us here. Yani bu Şarkı Türkistan'daki Tibet'teki Mongol, İçki Mongoliyada ya Janub Mongoliyada bo'layotgan vaqada yolg'iz sizlarning masalalar emas, shunaqla bu hammamizning masala bo'lishi kerak. Chunki bizning bu hozirgi shu Xitoyning zulmiga qanday inkas qaytarishimiz bizning kelgusimizni belgilaydi. Kelgusida biz qanday bir yo'lda mangamiz shuni belgilaydi. Shunlashqa bu masalani biz bir German, bir Fransuz yoki hammamiz o'zimizning masalasi deb ko'rishimiz kerak. As has been also already been talked about, and this is indeed very encouraging what the US Congress has been coming up with lately, and we really welcome such steps taken. And a lot of governments, I think, in the West have come to realize that more is at stake than just the situation in Xinjiang or Tibet, East Turkestan. We therefore call on governments, on civil society, on the international community to push back more, to challenge Chinese narratives of development, of policy, of concepts of human rights, which they present so assertively in the international arena. And why not considering more concrete measures? Why not considering sanctions those who are responsible for denying access to East Turkestan, to Tibet, to other regions of the PRC? Why not putting those people on a list, on a party level in China, who are directly responsible for these measures, who are directly responsible for policies that hinder, that really prevent human rights mechanism to monitor the country, from journalists to accessing, talking to people in the country without harm for those people being talked to. Elbette Amerika Kongresi'de bo'layotgan ishlar bek muhim. Bu Amerika Kongresi'de ilingan besilgan bazı qadamlarga nurg'un g'arb demokratik davlatlar ergishidir. Shunaqa bo'lsa yani biz davlatlarni va kishilik huquq tashkilotlarini texnik ish qilishga chaqiramiz. Yani bu konkretni qanday ishlarni qila olamiz? Yani jazolash tadbirlari o'tirib qo'yganda yolg'iz hozirgi shu Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlariga mas'ullarni emas, ular bilan cheklanib qolmay, shu muxbirlarni kirishini cheklayotdi, insonlar sizlarga o'xshash nurg'un insonlarning vatani bilan aloqa qilishini cheklayotganlar va buni doirasida kengaytirib, bu kishilik huquq buzg'unchiliklarga shuni g'ulsayotgan, shuning ishkini ichayotganlarni keng doirada jazolashni o'tirib qo'yishimiz kerak. And not only that, why not considering sanctioning those and putting the right people on the red list who are directly responsible for those hideous crimes being committed against Uyghurs, against Tibetans and others? Immediately some names will come to my mind. Altogether, perhaps. Yani bu ceza tedbirlerini kılganda yalnız belgelikleri çekilip kalmayın. Mesela Interpol'un kızıl tizimdeki onlarla bu Xitaylarning kirgizish kerak. Yani Amerikalılarning bazı sınırlar var.
much work needs to be done. And I think we all know that there's a long road ahead. I would like to take this opportunity, closing my short speech, by thanking Volkan Isa, by thanking all of you for displaying this perseverance. And it's very, very important, not just for you people, but for the entire human rights community, for civil society in Geneva and beyond. So please keep up the good work. Please be sure of our solidarity. Thank you. Yana tekrarlasam, qiladigan ishlar ko'p, oldimizda ma'lumot yo'llarimiz uzun. Bu yerda eng oxirgi bir nuqta sifatida Dolqun Isa va Dunyo Uyg'ur qurultayini qilayotgan ishlardan haqiqatan ko'p mamnunligimni bildiraman. Bu yerda sizlarning qat'iyliginglar, o'sha da'voringlar bo'lgan izchilliginglar davomlashsin va shu orada bizning hamkorligimiz doim sizlar bilan birga. Thank you very much for Mr. Kai Müller. And as he said, more countries should speak up and challenge China, because inaction will mean, a green light for China to go further with its repression in East Turkestan. When we see never again, we should mean never again. We take action. Now I would like to invite Mr. Norman Baker, former MP, former UK Minister of State at the Home Office. Thank you very much. Thank you very much, and good morning, friends. The rise of China, the sleeping giant, now becoming perhaps before very long in the world. But it does not use that rise to sit down democratic nations. It has used that rise to try to destroy the people of democratic nations. The behaviour of the Chinese Communist Party, the behaviour of the Chinese government is an attempt to destroy and undermine the civilized values of the world, and these are presented Avrupa'nın gölet ölçüsü durmamışlar. Anadolu bundan aşının yeriga altından bunu aslında başı bir ay yıldızı onu çıkardı. Bir ay yıldızı çıkardı. Türkiye'nin adamı. Türkiye olmaktı mı? Now we've heard about these so-called re-education camps, and the official line from Beijing is that these are vocational training centres, an altruistic attempt to improve lives and to have, as you can see apparently, students in uniforms playing ping pong and folk dancing and learning skills such as hairdressing. Or perhaps the Chinese people believe this because they have no other access to information other than what the Chinese state press tells them. But the rest of the world knows this is a joke, and a very sick joke. Biz Xitay'ın atılmış terbiyeş merkezleri hakkındaki bayanların, yani onu terbiyeş merkezleri, televizyonlar, mahsus programmışlar, film almaya bakan, şarayet resim, arkadaşlar, kızlar, belki bunu Xitay'da işlemiş mümkün çünkü başka jurnala erişemiyoruz. Şimdi garip devletlerimiz yapmış insanlar işlemiyoruz. Onu çarşaf desek mi insandaki onu iliştirdi anlayacak.
locked up in these so-called training centres. The only training centres, the only places I know where people play ping pong and go folk dancing, where there is razor wire and barbed wire around the edge to stop you getting out. Hazır hem de 3 milyon artık Uygurlar ve Xitayla degen atalmış terbiyeleş merkezlerde terbiyeni atıdır. Benim bilişimdeki birden bir muşundak merkezlerde ping-pong oynap, usul oynap kılıvatkan yer del muşundak tömer simler bilen kaplanılan muşundak bir Şarkı Türkistan'da buluvatıdır bu. Yani Şarkı Türkistan'daki muşu kamplarda tömer sim her kıl koğdaş nimeler bilen törmedeki yerlerde bu kanda ping-pong oynayan onu düşünüşünü test edin. And we all know that 1 million, if it is 1 million, perhaps more, is a huge percentage of the Uyghur population. And I know, in the West, we don't have these individual tragedies, but for the 1 million people, that's 1 million families who have got people who will be taken away or locked up or who can't contact them. I don't know what's happened to them. And that's an appalling abuse of human rights. And when you see, and I know this from my own role as president of Tibet Society in the UK, and the challenges we've seen from Tibet. And by the way, the Chinese official, of course, who's been in charge of Tibet, has now moved on to your region, having apparently done his job to the satisfaction of the Beijing government. One person's human rights being taken away are human rights being taken away from all of us. We all live on the same planet, and we cannot see the weakening of human rights anywhere, otherwise we end up ourselves being weakened as a consequence. Hazır 1 milyon degen deyiladi ameliyatta ondan çoğunacak. Bu Uygurlarning nüfusunun mutlak köp prosentini teşkil qildiğinde insanlar. Meyli deylik ki bir insanın insan hakları daxili terörist uçurağını taktırdığını hemimiz bunun mesul oluşumuz gerek. Ben burun Tibet işlerine qarattım. Hazır bu Tibetlerini izvatkan Xitay sınır rayonlarına yetkeldi ve bu yerde kolu keltirgen tecrübelerini Uygurlar işliyordu. And what's perhaps even worse than the incarceration is the sinister nature of how the Beijing government behaves. We are seeing an attempt at mind control, where people are forced to conform and forced to try to believe an alternative system to the one they choose to do so. There's a piece in a magazine called Private Eye in the UK, a letter from Kashgar, which talks about the requirement on Monday morning for the entire Uyghur population to turn out in this village and to sing the Chinese national anthem, not the East Turkestan national anthem, the Chinese national anthem. They keep singing until they get it right. And if you're 5 minutes late or you're absent, then that can lead you into a few years in arbitrary detention. This is appalling and almost unbelievable that a nation can behave in this way. They also, of course, offer, allegedly for health reasons, some health examinations, but that's about DNA compilation, about blood and tissue typing, about scans and facial recognition to aid security purposes. This is deeply sinister behaviour. Iğir bolgan mesele de Xitay hükümetinin mecbur, Xitay hükümetinin kılıvatkan kılıklar hazır mecbur halde Uygurlarını kamplarını kılıp ulanı mecburi kimliklerden ayırıp anladığı mecburi Xitay devlet marşlarını okutup yallatkuzup ya ki şu bayrak çıkarış veya ki Xitay'ın devletinin nimsini okuşta 5 minut geç kalsa ya kemmese bunlara başka türlü cezanı kılıp diyenler. Bu Xitay hükümetinin bu kılıvatkan kılıkları dervaka insanlığı rahatsız kıldırıyor. Anladın ki özüme gizlada müşakkil bulatkan haberlerini kutken ve şu İngilizce çıkan şunu alın okuladı.
And across China, in the Chinese community itself, they now want to introduce a system of rating you, a social rating system, where you're given points for doing the right things and have points deducted for doing the wrong things. And of course, who determines what's right or wrong is the Chinese Communist Party in Beijing. So you lose points if you have squabbled with family members, if you trample on public green space, if you dump rubbish, or if you interfere with government work, whatever that means. And the consequences of losing points can be very severe. They can be limited to preventing you getting on a high-speed train through to putting you in prison without any charge or any reason whatsoever. This is mind control, and the objective of the Communist Party in Beijing is to create a nation of compliant robots. Elbette Xitoy hükümetinin uygulama diyana örneklerini ile közlerini, avaz hemmini hinem kılışı ve şundakla Muş Uygurlar nisbeten ictimai jihatdan Uygurlarni derejelendirish sistemini yol qo'yishi. Masalan, Xitoy hukumatining Kompartiyani buyruqlariga bo'ysunmaganlarga, ular hatto poyezd belgilashdan boshlab odat kishilarni yo'l qo'ymasligi, buning hammasi Xitoy Kommunist Partiyasining bir mashina odamdek bir Uyg'ur tipi yaratish, hech narsani o'ylamaydigan, butun narsada Xitoy Kommunist Partiyasiga bo'ysunadigan shunday bir tip yaratishni maqsad qildi. I want to be positive. I want to be positive because there are things we can do. We've heard things that can be done, and no, don't clap. You don't have to clap. It's all right. So I want to be positive because there are positives out of this. Let me give you one positive. Since 1959, the Chinese have systematically attempted to destroy the culture of Tibet. They've attempted to eradicate individual thought. They've attempted to persecute people for adherence to His Holiness Dalai Lama. And you know, my observation now, my genuine observation is the strength and character of the Tibetan people is now stronger than it was in 1959. They cannot destroy that cultural base, and the more they attack the cultural base, the stronger it becomes. Yana bir yaxshi xabarim deydi. Xitoylarning Tibet qaratamış madaniyat ve ijtimoiy buzg'unchilik 1959-yil boshlangan. Hozirgacha besim kuchaygan sari Tibetliklarning milliy kimligini saqlash va milliy ruhini kuchlanib bordi. Shunga Xitoy hukumati Tibetdagi bu zulmidan natija ololmadi. Yani Uyg'urlar uchun natija ololmaydi. So the way forward is to improve international cooperation. We've heard some very good examples of what's happening and what will happen. I won't repeat that now, but international cooperation across countries is absolutely vital in standing up to the Chinese, both in terms of the abuse of the Uyghur community and the Tibetans, but also in terms of standing up for human rights and the civilized method of conducting affairs in the international arena. Within individual countries, we can do more as well. We can mobilize the Uyghur community in each country to come together and make sure their voice is properly heard. Rather than individual disparate members in different towns and cities, let's make sure that voice is coordinated and made to sound in our capital cities. Let's make sure we mobilise our parliaments so that there are regular parliamentary debates, regular parliamentary questions. Let's make sure ministers and our foreign officers are asked regularly what they're doing to challenge the Chinese government on these abuses of human rights. Let's mobilise the media. The media has been very helpful recently. The media has woken up, thanks to Dolkan Issa and his friends, to this particular issue. And we need to make sure that continues. We need to make sure that regularly, when we open our newspapers, there are stories from inside East Turkestan and elsewhere, setting out the abuses which are occurring, so the world knows what's going on. And by the way, for those of us in Britain, if I may say so, there's something rather peculiar about having a right-wing paper called the Daily Telegraph, which gives away a free copy of China Daily every month on behalf of the Chinese Communist Party. That sort of thing needs to be challenged as well. We need to mobilise the public, our individual members of the public, who by and large in Western democracies
are decent people and would never tolerate this sort of thing and abhor the abuses which the Chinese government is inflicting on people. The public at large are important as well because they can push politicians to do things. And we can also try to make common cause with other groups who are similarly affected. So I want to see greater links between the Uyghur community and the Tibetans, but also with those in Hong Kong who are now suffering an abuse of or a reduction of democratic rights, with booksellers being arrested and taken across to mainland China and all the rest as well. And of course in Taiwan, where they're next on the list, I'm sure, for integration with the Chinese Communist Party's regime. So for all those reasons we can pull together. There are lots of people for different reasons who have got strong objections, moral objections and political objections to what's occurring with the Chinese Communist Party and the Chinese government. And together, if we pull those voices together, we can make a big difference. I stand ready, and I'm sure many of my compatriots in the UK do, to do what we can to help the Uyghur community. Thank you for inviting me here today. Yani Bekir Efendim'in en ahirki mesajı çakırıqı xalqaro asamlarda hamkorlikni kuchaytirishimiz kerak. Andan keyin Uyg'urlar o'zinglarni safarbar bo'lishinglar kerak. O'xshamagan fikrlar, o'xshamagan yerdan o'xshamagan fikr chiqarmay, bir yerdan tang fikr chiqarsangiz kuchli bo'ladi. Yani jamoatni harakatlantirishimiz kerak. Dunyoda qaysi zamonda bo'layotgan davlatni parlamentlarni harakatlantirishimiz kerak. Shuna bilan birga deydi, o'sha g'arb davlatlarining xabarlari mana kishilar chiqqan sezgi, agar yaxshi to'g'ri chaqirib olsa, ular harakatlanadi. Yalnız onlardan ama sizlerden arkadaşlar güçlerinden vatandaşlarına bularımız. Hong Kong'da şuna mesela Tayvan'ın var. Eğer bulan erkeklerin basanlar güçlü, akbarat bazı. Şunlar olanda biz hem bir yakası fark oturup çıkaramayız. Ne bu farklı çıkarışını sizlerden bilmiyorum. Hem de hazır sözleydiğen efendim burunki şu Germanya parlamentinin a'zası ve hazırki Hristiyan Sosyal Birliği degan şu teşkilatınınki hakimiyet hükümetninki bir kısmı bular. Şu efendim sözü davet ediyor. Şu nimaninki şu partiyaniki hayat a'zası. Hayat a'zası hammaydan sözünü dikkatli alın. Now I would like to invite former member of the parliament, currently Christian Social Union in Bavaria, executive board member of the Christian Social Union in Bavaria. Thank you so much. Okay, no problem. Okay, no problem. My dear Uyghur friends and my dear friends of my Uyghur friends, Mr. Uyghur Lisa, Mr. Erkin Altekin, dear guests. Uyghur dostlarımın, Uyghur başka dostları, We are celebrating in this place when
Assalamualaikum Ferhat efendim. Bu asaslık yığınının uğurlaştırıcısı bulaş sıfatları bilen bu neç günlük yığınının gün tertibini sizden anlayın. Rahmet ekran aldığındaki aziz qarindoshlar, sizler ko'rib turibsizlar mana Dünya Uyghur Kultinininki chaqirig'i bilan va soyibxonligi bilan ochilgan Sharq Turkiston Milliy Kengashi mana bugun Germaniyaninki Myunxen shahrida o'tgan soat 9:20 boshlandi. Hozir yig'in davom qilyapti. Ichish murosimi sizlarni ko'rdinglar, jonliq yayında biraz burun ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bugungi ichilish murosimiga nihoyat qimmatli aziz mehmonlar keldi. Albatta o'zimizning 23 davlatdan kelgan 250 dan ortiq rasmiy vakilimizdan boshqa yana chet ellik nihoyat tanilgan mutaxassislar, xalqaro huquq tashkilotlarining mas'ullari, bundan keyin Germaniya hukumatining ba'zi xodimlari keldi. Ham Uyg'urlarga nihoyat go'zal tilaklar bo'ldi. Yig'inimiz bugun boshlandi. Bu 11 ayning 10 kuni, ya'ni shanba kuni kech soat 10gacha davom qiladi. Yig'inimiz bugungi ichilish murosimi hozir ammo ochiq shaklda bo'layotdi. Tushdan keyindan boshlab biz o'zimizniki yepiq muzokarasini rasmiy boshlaymiz. Atimi o'zaro muzokara davom qildi. Biz shanba kuni kechda oxirlashtiramiz albatta. Bu qatimki yig'inda dunyoning har qaysi ellaridan kelgan bizning olimlarimiz, mutaxassislarimiz maxsus mushu bundan keyingi Sharq Turkiston milliy arxivining bundan keyingi yangi yo'l xaritasi, yangi strategiyasi, yangi plan programmalari haqida maxsus o'zlarining yozma dokladlarini, takliflarini hozirlab keldi. Tushdan keyin boshlab bu mutaxassislarimiz, maxsus siyosiy yo'llarimiz, olimlarimiz, diniy ulamolarimiz o'zlarining Sharq Turkiston milliy arxivini bundan keyin qaysi yo'llarni aparamiz, qaysi talaffuzlar aparamiz, qaysi shaklda aparamiz, qaysi doirada aparamiz, chet ellarda faoliyat berayotgan o'xshamagan qarashdagi siyosiy faoliyatchilar o'rtasidagi hamkorlik munosabatini, har qaysi tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlik munosabatlarini qaysi darajada kuchlantiramiz degan masalada nihoyat tafsiliy, samimiy muhokama yapardi. Mana bu qatimki yig'inga Dunyo Uyg'ur Kultidan boshqa yana o'z oldiga mustaqil faoliyat berayotgan Turkiya va O'rta Sharqni markaz qilgan Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatining mas'ullari keldi, Sharq Turkiston ulamolar birligining mas'ullari keldi, Uyg'ur akademiyasining mas'ullari keldi va yana o'xshamagan fikrdagi, iqlimdagi boshqa tashkilotlarning mas'ullarimiz keldi. Bu bugün yig'inimiz tushdan keyin soat 6gacha davom qiladi. Yana buni o'zimizningki ishki muzokarasi shaklida aparib bütün gaplarni deymiz bu yerda, bütün plan programlarimizni o'tirib qo'yamiz, samimiyat bilan bu yerda. Çünkü biz xalqimiz nihoyat qiyin bir ofat ichida, baloy qazo ichida hozir xalqimiz qilni ustida turibdi. Vatanchilik xalqimiz, millionlagan xalqimiz jazo lagerlarda azob uqubat chekyapti. Ular uchun 1 minutning o'zi 1 yil endi bu azob. Uning uchun ularni baldıroq bu azobdan qutuldirishningki choralarini izlab, mana biz bütün dunyodagi Uyg'urlarning vakillari, yo'l boshlamchilari, o'nlab siyosiy faoliyatchilar hamma bizga keldi. İnşallah biz çoxum xalqimizni qutqizadigan yangi bir yo'l strategiyasini, plan programmasini bekitib chiqamiz degan ishonchdaman. Bu kun tertibini bir tanishtirib sizlarga. Tanıştırışıq tegishlik bo'lsa. Avval jamoat gibi ko'rsatdi. Albatta, mana bu Sharq Turkiston Milliy Kengashininki kun tartibi. Bu kun tartibda bu masalan hozir masalan e'lon qilishga tegishlik. Kun tartibininki ichilish murosimi davom qilyapti aziz qarindoshlar. Mana bu kun tartibda masalan Dunyo xalq arasındagi millatlarni qo'llash tashkilotining raisi boy so'z qildi. Ulrich efendim ki Demokratik Huquq Fondininki sobiq muavin raisi. Lekin vakalatsiz millatlar tashkilotining bosh kotibi u so'z qildi. Bundan keyin xalqaro Tibet tashkilotining ijroiya direktori u so'z qildi. Bundan boshqa bu yerda eng muhim bir arbab bor, Angliyaniki sobiq ichki ishlar ministri bor hozir. Biraz burun söz qildi, nihoyat go'zal, nihoyat obdan bir tilaklarda bo'ldi Uyg'urlarga. Undan keyin bu yerda shu Germaniyaninki Bavariya o'lkalik hükümetin mesulları mı var bir yerde? Onundaki yani biz en mühim yer. Bu hazır sözler bakın ki şu oluyor. Şu. Bavariya. Anındaki bir yerde xalqaro sotninki mesela layideki Adalet Divanı'nınki sotçusu ve BDT'ninki terörizm karıştırış mutaxassisi. Bir yerde bu efendim ben Emerson efendim hazır aramızda var.
biraz burun bu efendim söz kıldık. Onun da ikinci karındaşlar hem onu bilirse mesela Urlusa Hanım, biz bu Urlusa Hanım'ın kuypasında namayışma kıldık Uygurlar, Fransiyalik damlık jurnalist ve tenge bağandıkken bu Xitaylar mecburmuş Uygurlar meselesi hakkında ziyaret kılmış, Xitaylar çıkarıversen Uygurlar'ın sebebi tüpeli dünyaya baş kılımen dep bedel töleyen bir jurnalist hanım. Bu hanım aramızda hazır. Elbette onundan başka yana bir yerde Germaniyadaki dini federasyonundaki meseleleri var. Onun da iken bir yerde hazır eşleşme rasmi söz edilen yani Germaniya bu kadar kıyıcığında biz Şarkı Türkistan'daki yerlik milletinin vekilleri hemisi direkt asasen var. Mesela Kazaklar'ınki vekilleri var. Mesela Özbekler var, Tacikler var. Başka yerlik milletler var. Hemisinin vekilleri var. Bunun da mı mesela Kazak vekilleri de mi? Bulardan mı yerlik milletlerini hesaplasak başka milletler Uygurlardan başka. Hem de Özbeklerin hem mesela başka yerlik milletlerini koysak en azından hem de aramayın şunda olsa Uygurlardan başka milletlerini arısak hazır bir 30'dan artık hem de. Hemmisini demekçi ben. Bütün 30'dan. Kegen mimarlığın hemmisi. Kegen mimarlığın hemmisi 250 rasmi vekil, 250'den artık rasmi vekil. Bu 23 devletten geldi. Yani biz bunun simvolu da 23 devletten, Şarkı devletlerin kegen vekillerinin simvol karakterlik biz bir yerde 23 devletin ki bayrağını reis sahnesiyle biz rahat şekilde çizip bayağı kögen bossanlar gerek azıcık zor kökçüler. Umumi cihetten 250 adamın yatak tamak işlerimiz konu. Biz 250 adamın yatak tamak işine biz dünya Avrupa kulti sahip kan bir teşkilat buluş sütümüz bilen bunu uğurlaştırdık, yatakını uğurlaştırdık, tamıkını uğurlaştırdık. Elbette bu Germaniya hem de bu yatak tepişim biraz tespit. Şunda olsun ve biz bütün kıyınçılıklarını yiyip bundan ait yaxşı bir şekilde yığını muvaffakiyetli bir şekilde ötküzüş. Çapalmağa mimarlığım geldim o mesela teklipsiz. Teklipsiz kelgen karındaşlarımız var. Elbette bizning bunun suyunda xursand bo'ldik. Biz qurbimizning yetishicha teklif qilmasak mı kelgen bazı mimarlarni biz Uyg'ur xalqi biraz qo'limizdan kelgancha ularni o'rlashtirishga, ularni tamoq masalasini hal qilishga tirishdik. Başka muhim gaplar o'zgartib qo'ysalar men oyoq berishim bor. Bulut rahmat, hurmatli televizor ko'ruvchilar, albatta shu ekrandan ayrilmanglar. Sizlar uchun shu buningdagi tushdan keyin ait muhim muzokaralar bo'ladi. Shu ekran orqali bu 3 kunlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi yig'inining asosiy mazmunidan shu ekran orqali xabar topa olasizlar. Rahmat. Hayatlik o'rinlashtirishni yana men sizdan so'radim. Germaniya Avrupa Birliği'nin güçlü devlet iken Xitay karşı yalnız bir beşi var güçlü olmasını mümkün değil. We must support you as European Union. Şu Avrupa Birliği'nin başka devletlerinin bu işe eklenişimiz gerek. I was for about 20 years one of your voices in the European Parliament. Ben 20 yıl burası bir Avrupa Parlamento'daki avazınlaydım. In the last years I was not a member, but I supported the activities like the recent resolution. I worked on this also. Etken kadın kılıbıdı ben azı emestim, lekin bu Avrupa Parlamento'da yakın çıkan kararnameydi ben küçüldüm, işledim. But I'm very happy about two new decisions. Yani bu yeni çıkan kararda şunlar ben hoş buldum. One is that my party decided this Monday that I shall run next year for the European Parliament and come back as your voice. Benim partiyerim Avrupa Parlamento'da milletvekilliğe kayıtlı namzat bul dedi. Eğer namzat bulup ben tutuklasam silahını avazını bulmam. And the second point is that my Bavarian friend and colleague Manfred Weber will be now in the top in future of the European Union, and he is also a man of human rights. Benim hocayım yani yakın dostum Avrupa'daki en yukarı dereceli kişilik hukuk kanal bulgan kişi. Hazır Avrupa Parlamento işlerinde. And so we must do what we can to bring up more and more your issue not only in the member states and in all other states, the United States and so on. We must be the voice of the Uyghurs in the public, in the European institutions. I'm very sorry that I have to leave now because I have to go to a congress in Vienna. But thank you for the invitation, and you can be sure I will always be on your side.
Thank you. Viyana'da bir konferans qaytishim kerak, uzun turolmayman, biroq shundan xotirjam bo'laman. Men qanday bo'lishini aytmaysiz, sizlarning ovozingni bo'lishga men har doim mashg'ul shunaqa niyatlandim. Mehmet. So, thank you so much for Mr. Bernd Roosevelt. Bu efendime köp rahmet etmez. Yani naydı yaxşı ümitlerini verdi. Xudoy bo'lsa kelarjada saylanıp qala ve bizning bu bir çoğun güçlük bir avazımız bo'la Avrupa parlamentida. Növbətdə mən Ben Emerson efendimni sahnəyə dəvət qılma. Ben Emerson efendim xalqaralıq bir hukukçu ve burunki special rapporteur deydi. Birleşken Devletler Teşkilatı'da alayida vekil muşu bir Birleşken Devletler Teşkilatı'na dokulat tayarlaydigan şu bazı devletlerninki ahvalını tekşürüp gelip şu özününki dokulatını sunadigan nayda ahmiyetlik bir vazifesi bo'lgan bir kishi. Bu adam şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki alayida rapportöriga terrorizm, terrorizm karşı ve kişilik hukuk meselesinde. Now I would like to invite Mr. Ben Emerson. He's an international lawyer and former UN Special Rapporteur on counterterrorism and human rights. Thank you very much. Let me just briefly introduce myself and tell you why I'm here. As has just been mentioned, I was until very recently the United Nations Special Rapporteur on counter-terrorism and human rights, and I now sit part-time as a judge in the United Nations International Criminal Tribunals for Yugoslavia and Rwanda. Ben kıskıgana özümle bir qo'shimcha tanıştırıp qo'yaydi. Ben yakınga mezgilgacha Birleşken Devletler Teşkilatı'nın şu raporlarını yazma halaydı raportordim. Ve hazır endi Birleşken Devletler'e tabi Xalqaro Jinoyat ishlar mahkamasida Yugoslavia ve Ruanda'daki kelimelerini tekşüreydigan bir sot hakim yani karar. In the past, I have been the legal advisor to the prosecutor of the International Criminal Court and to the judges of the Khmer Rouge Tribunal in Cambodia. Burun şu nimedeki Kamboçya'daki cinayetler karışımı şununla katnaşkandaydı. Ben kanuni meseleci bulup işlegandaydım. And I'm here with you today because I am staggered and shocked by the enormous scale of the human rights catastrophe that is facing the Uyghur and other Turkic peoples in China. Bu yerde buluşumның sebebi Xitay resivağın sizlerinin zeminalardaki yıkında çıkıvatkan haberlerden çöçüp hangtan bulup nem kılganım için, hayran boğanım için bu yerde buluvatkan insanın aklı gelmeydiği işlerle ben özlemnem kılganım için kilip silahıyla ortaklaşıvatından tecrübe. Comparisons with other genocides are, of course, to some extent of limited value, but one cannot help recall and observe the similarities between what is being done to the Uyghur and what was done to the ordinary civilians of Cambodia by the Khmer Rouge. Bu yerde kırgınçılık degen sözünü işletsek belki bazıları başkaça buluşu mümkün ya yeterlik ya iş bitken buluşu mümkün. Lekin bu yerdeki Kamboçya'daki Kırmızı rejiminin halk işletken cinayet olan Xitayning Uyg'urlar işlayotgan cinayeti nayeti o'xshashlikka ega. Merely because China is economically and politically powerful, it has escaped being identified as a perpetrator of international crimes against humanity. Fakat bu yerde Xitay iqtisodiyotning kuchli olg'ach qilan
Mesela hazır insaniyet karşı işleniyotgan bir cinayetten özünü yoki başkalarının ayıplışından kurtuluş için özünün maliye jihatdagi kuchlilik organdan foydalanyapti deydi. As a permanent member of the Security Council, it has been able to avoid scrutiny through Chapter 7 of the UN Charter. And as a state that hasn't signed the Rome Statute, it's been able to avoid the scrutiny of the prosecutor of the International Criminal Court. Yani Birleşken Milletler Teşkilatı daimlik a'zo bo'lgani uchun Birleşken Milletler Teşkilatı nizomnomasining 7 moddasidagi tekshirishni o'zini qochiryapti deydi. Shu o'zining Birleşken Milletler Teşkilatı'nın o'rnidan foydalanib, yani Xitoy mushajatdan biroz nimqotdi deydi. O'zini bu nazoratdan biroz uzoq qoldiryapti deydi. And diplomatically, it has been able to exercise its power to avoid scrutiny of the international community through the Human Rights Council and the General Assembly. Yani diplomatik jihatdan o'zining kuchidan foydalanib, Birleşken Milletler Teşkilatı'nın inson haqlari kengashida va boshqa Birleşken Milletler Teşkilatı va xalqaro jamoatning orasidami boshqalarning nazorat qilishidan o'zini qochiryapti deydi. The interminable struggle of the Tibetan people to have their voice heard at the international level is testament to the power of China in that respect. Yani Tibetliklarning shunchalar besim ostidami o'zining ovozini xalqaralashtirganligi Xitoyga nisbatan bir signal deydi. U deganlik sizlarmi shunda besim va Xitoyning kuchi, yani sizlarning ovozinglarmi cho'qim xalqaralashadi. But I'm here with you, and I'm very grateful for Dr. Nissa's invitation. I'm here with you today because I believe that that is about to change. I believe that the work that's been done to expose the genocide being perpetrated against the Uyghur is a turning point in China's. Hazır şu Xitoyning Uyg'urlar qaratgan şu etnik qirg'inchiligining shunchalik nuqtaga yetganligi, ya'ni Xitoyda dikilan vaziyat emas, dunyoning Uyg'urlar bo'lgan ko'z qarshidagi bir o'zgartiradigan, buraydigan bir yer keldi. Uning uchun ham keldi. As Norman Baker said a few moments ago, the democratic world knows a concentration camp when it sees one. Biraz burun Norman Baker yapan dedi de demokratik devletler eğer körselam cezalaş lagerini görse onun mevcutluğunu ular bilerleydi dedi. Summary execution, disappearance, torture, these are international crimes. Kollektif cezalaş, anadaki mecburi yok ketiş ve ten cezası veriş, halkırada çeklengen cinayet kirkirdi. And those of us who are committed to a rules-based international order are under an obligation to do all in our power to bring the people responsible for those crimes to justice. Bizning dunyodagi jinoyatlarga nisbatan mas'uliyati bo'lgan, ya'ni mendek kishilar qo'limizdan keladigan butun ishlar imkonlardan foydalanib, bu xil jinoyatga mas'ul bo'lganlarni adolatga ekilib, bulardan hisobni so'rash bizning majburiyatimiz. Some of that is about ensuring that democratic organizations such as your own are weaponized with effective legal and diplomatic skills. Yani bunun için silahlı teşkilatındaki bu teşkilatlarının bu demokratik yollardan ve mekanizmalardan özünü korallandırışı, yani bu halkarada Xitoyga karşı Birleşken Milletler Teşkilatı sistemini Xitoyga karşı işleştirme silahlı demokratik korallar bilen koralmış onlarla mühim rol oynadı. Despite China's effective campaign to portray itself as an invincible international monolith, the decisions that have been taken to commit these crimes have been made by individual human beings, officials in the Chinese administration. Yani bu silahlı vatanlarda yüz bergen şu cinayetlerini sadır buluyordu, lekin bunun kararını bir insan bergendeydi. Gerçi Xitoylar
devlet ministeri bu üzünü yoşoğan bilen, lekin bu karar bir adamdan çıkan deydi. And those individuals now need to be identified publicly and held accountable for what they have done. Yani bu kararını belgelerini biz iniqlap çıkışımız, kim verdi bu kararını ve bunu cezağa tartışının, halkara sodga ekilişinin yollarını izleyişimiz gerekir. And the options are not hopeless for achieving that, as some may believe. Yani bunu kılışının imkaniyeti yok mu emes, yani onçala ümitsiz buluşumuzdan macit yok değil. Yes, it's true that the International Criminal Court is not a direct option. Digəndə baş halkara cinayət işlər məhkəməsi belki udullam cavab buluşu bulmaslığı mümkün silahını almışı mesela. But many countries around the world and many countries in Europe exercise something called universal jurisdiction. Yani nurg'umuş Avrupa devletleri mesela kanun tildeki universal adliye digəndə bir hükümde onu bir nemisi iniqlabısa qarşımız gerek. Muşunu qabul qilgan deydi. That means that there are some crimes so serious that they are regarded as crimes against all mankind. O digərlik bazı iğir bolğan bazı cinayetler sadır bolğan bolsa bu cinayet şu devletin kanunu bilen lam çekilinip kalmasın ve halkara adliyede kabul kıldığı normlar bu cezalandırılır digərlikdir. And they can be prosecuted in any state in the world, regardless of the nationality of the victim or the perpetrator, and regardless of where the crime was committed. Yani mundaq şahslar dünyanın her qandaq yerlerine basa şu işlegen cinayet işlegen devleti ne bolsa bolsun yoki nenin vatandaşı bolsa bolsun dünyanın her qandaq yerinde bu insan cezalanışı gerek. That's why Pinochet was indicted in Spain for crimes committed in Chile. Çünkü Chile'de cinayet ötközgen Pinochet İspanya'da sotqı tartılıp hüküm kılındı. And then extradited from the United Kingdom on the basis of that charge. Ya şu İspanya'da ağan şu hüküm boyunca İngiltere'den çıkara sırtı çıkarıldı. Now there are teams of lawyers all over Europe and elsewhere who are skilled up and ready to bring prosecutions under universal jurisdiction principles. Yani Avrupa'da müşahakada mutahassisleşken nurgun advokatlar bağlıydı. Halkara universal adliye sistemisinden faydalanıp Xitay'dakilerine meyli Avrupa'da yaşamışsın bulanı cezağı tartış imkaniyeti bağlı. There are certain individuals from certain states who, whenever they touch down in London on an aeroplane, are at risk of being arrested. Yani halkarada bazı şahslar var ya mesela London'da bu şahslar aeroplanla meyli kanda olsun kadem bassalam tutuludu hazırdaydı. So yes, International Criminal Court may be excluded, but that does not prevent an effective legal campaign to put the perpetrators of these crimes against humanity on trial in national criminal courts. Belki halkara cinayet mahkemesi Hollandiyadaki bazı çeklemelerini koygan buluşu mümkün. Lekin şu hazırki mevcut sistemler bilen mi, şu ndak işçilerge ceza verişte veya bulanı halkara adliyeye getirilgen başka yollar var. Bunun işlevatlı advokatlar var. And I can tell you something, it's when that type of action starts to be taken that the cowards who stand behind these dreadful decisions will start to squeal and will respond to the pressure that the international community can bring to bear. Eğer şundak bir cereyan başlansa deydi, bundak cinayetke karar bergen ve şu karar veriş bergenlerge katnaşkanlar qeçishga başlaydı, özünü ma'lum qilishga başlaydı ve bu şu arkalık biz bularni tepishimiz daha asan to'xtaydi. The perpetrator, the defendant, the criminal responsible for these crimes is not the monolithic Chinese Communist Party or the state of China or the Chinese people. It is certain individual human beings who are legally and morally responsible for enacting the policies that have resulted in the crimes against your family members, your friends, and your compatriots. Yani bu kararını belgeler gerçi devlet aparatları ya Komünist Partiye lam emes ya ki Xitay lam emes muşu aparat işidir, muşu hükümet işidir ki ma'lum şahslar deydi. Muşu bu şahslar belgen kararı sebebeden sılınan aile ezalarına
hammasi hozir akıbat qalatıdı ve şularning bergan qarori bilan insoniyat qarshi jinoyat hozir sodir bo'layotir. China, like Stalin, works on the proposition that people recognize one death as a tragedy, but thousands of deaths are no more than a statistic. Xitoy hozir dal Stalinning yo'lini tutyapti. Bir odam o'lgan bo'lsa tragediya, agar minglarcha o'lgan inson o'lgan bo'lsa, bu statistika. The key to the progress that is required for East Turkestan and for the people of East Turkestan is to break down the monolith into the individuals that make it up. And that goes both for the individual human beings who've made these decisions and above all for the individual human beings who have been suffering as victims of these crimes. Bu yerdagi halqaliq masala bu jinoyatni sodir qilganlarni mushaqada ishlaganni biz buni qarshilashimiz biroz inchikib qarshimiz kerakdi. Bu davlat va partiyadan ayirib mushunaga kim shaxslarga markazlashimiz kerakdi. Bu qarorni shaxslar berdi, shaxslar ijro qilyapti. Shunlashqa butun diqqatni shaxslar qaratishimiz kerak, jinoyatga mas'ul bo'lgan shaxslar. Now, of course, China is going to escape sanctions imposed by the UN Security Council because it has a veto. Xitoy davlati Birlashgan Davlatlar Tashkilotida jazodan qutulib qolishi mumkin, chunki o'zining rad qilish huquqi bor. That's just a reflection of the institutional malaise that besets the UN. Yani bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'zining ba'zi a'zolarga ayrimchilik qilish uchun maxsus qo'ygan bir modda bor edi. And the same is true, of course, of Russia. Ya Rossiya uchun bu kuchga ega. But it hasn't prevented my client and friend Bill Browder from pursuing globally a system of sanctions called the Magnitsky legislation in America, in Canada, in parts of Europe and other parts of the world, enabling targeted sanctions to be imposed on individual Russian officials responsible for perpetrating policies leading to human rights violations. Gerçi Rusya'nın şuna veto hukuku, rad qilish huquqi bo'lgan bilan, yani mening do'stim Bill Browder deydi, bunun şu Rossiyadagi ba'zi shaxslar qarshi xalqarodagi shu Magnitsky qonunni to'nishtirishi to'salg'i bo'lamadi Rossiya. Şu Magnitsky qonun hozir Amerikada, Kanadada, nurg'un Yevropa davlatlarida qabul qilindi va shu orqali Rossiyadagi kishilik huquq buzg'unchiligini ishlagan, jinoyat ishlaganlar bu xalqaroda bu qonun bo'yicha jazolanadi. Now, what does all this amount to? China has been extremely effective in placing itself outside the official structures designed to implement the rules-based international order. Xitoy hozir mana shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va dunyo jamoatchiligi tomonidan umumyuzda qabul qilingan bir dunyo bir tuzumi bor edi. Xitoy hozir dunyoda qabul qilingan shu tuzumning sirtida harakat qilyapti. O'zini bu dunyodagi bu qoida tuzumning ichida ko'mayapti. There's an old saying in England, and I'm sure it has its equivalent in every language in the world. And the saying is that there's more than one way of skinning a cat. Yani bir konu bir at sözü var dedi, belki nurg'un davlatlarning qildirdim bo'lishi mumkin deydi. Yani mushukni so'yashning jungdashning bir qancha xil yo'li bor. The UN is not the world's policeman. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dunyoning soqchisi emas. And it's not the only way of achieving accountability and justice. Yani shunlashqa dunyoda adolatni barpo qilishdagi birdan bir yo'l Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ham emas. But those who want to see accountability need to organize. Yani şu javobgarlik tortiman ba'zi davlatlar deganlar sizlardagi insonlarni cho'qim tashkillanishinglar kerak. These things don't just happen. They require high levels of coordination, input, funding and support from the communities and the diaspora acting collectively. Bular o'zligidan bo'lgan ishlar emas. Sizlardagi shu tashkillanib, jamoatlarni qilib, belgili iqtisodiy mablag' ajratib, harakat keltiradigan bütün kuchlarni harakat keltirish bilan bu amalga oshadi. Under Dr. Isa,
we have seen the World Uyghur Congress be operative in a way that is capable of mobilizing opinion not just amongst the Uyghur community and the Uyghur diaspora, but amongst the international community more broadly. Xuddi Doktor İsa Müslümanımız degandek yalnız sizlar bu chet ellerdeki Uyg'ur jamoatini harakatlantirish safarbar qilish bilan shakllanib qolmasdan bu dunyo miqyosidagi mush safarbarlikni amalga oshirish uchunmi texnika kuch chiqarishmoqda. Now that the world knows clearly about the Chinese concentration camps, Hozir butun dunyo Xitoyning mush jazo lagerlarining nimasini biladi, jinoyatini. there is a real opportunity to do something serious, to weaponize this campaign. Hozir mushundaq bir yaxshi vaziyatni kuchga aylantirib Xitoyga qarshi amaliy bir ish qilishning nayt yaxshi fursati. That's what brings me here today. Mening shak aytgan narsam dal mushu. I was interviewed 2 days ago on Al Jazeera about the Chinese Universal Periodic Review of the Human Rights Council, in particular in connection with the concentration camps in East Turkestan. Ben 2 gün burun Al Jazeera tarafından intervyu söhbetki çakırılganda bular bu Xitoyning hozir bu Sharqiy Turkistondagi bu jazo lagerlari masalasi haqida to'xtaldim. And the question that the interviewer put to me first was, why on earth is China doing this to the people of East Turkestan? What's the reason? Ya bu bana qo'yilgan birinchi savol Xitoy nima uchun? And I did the classic politician's trick of answering a different question. Ben yani biraz klasikroq cevap verdim. My answer was to say what I know is not the reason why they're doing it. Benim bilginim bularning bu ishni qilishlik sababi emas. Men deb shunday bilmayman. And on that I'm reasonably well qualified to speak as former UN Special Rapporteur on Counter-Terrorism and Human Rights. Gerçi men bu ishni tushuntirishga bir salohiyatim bor bo'lgan bo'lsa-mu, I spent 6 years for the UN traveling to different parts of the world where states used the pretext of national security and counter-terrorism as the cover to effect repressive political policies aimed at suppressing national minorities. Men mush 6 yil mush Birlashgan Millatlar Tashkilotining tarkibida so'zlash, ishlash jarayonida nurg'un davlatlarga bordim. Shu birish jarayonida nurg'un davlatlarning o'sha davlat bexatarligini bahona qilib, o'zining osonliklarini, haq-huquqini dafsanib qolganliklarini ko'rdim. And one thing is for absolute certain, and that is that what China is doing in East Turkestan is not a national security or counter-terrorism strategy. Yani başlıklarımda Xitoyning hozir Sharqiy Turkistonda qilayotganligi qandaqdir terrorizm qarshi yo davlat bexatarligi munosabatli masala emas. It's time for the lies and the obfuscation and the curtain of secrecy to be swept aside. Hozir endi bu yolg'onchiliklarni, yip qo'ygan perdelarni ichib, hamma narsani ochiq deyishni vaqti. It's time to get organized and, as Norman Baker said, to forge alliances with other sympathetic groups and organizations. Hozirgi vaqt hamkorlashadigan vaqt, o'zimizga o'xshash da'vosi borlar bilan texmo hamkorlik o'rnatib kuchli birlashtiradigan vaqt. And it's time to seek accountability of the individual public officials in China who have committed and authorized these terrible crimes. Xitoydagi bu Xitoy hukumati ichida bu jinoyatga ruxsat qilgan va bu jinoyat ishlaganlarni adolatga so'rab keladigan vaqt. I watched the commandant of the Tul Sleng jail in Phnom Penh be put on trial in Cambodia for the crimes of the Khmer Rouge. Başka Khmer rejiminin Kambodja'da işleyen cinayetler hakkında nurg'un materiallar, hujjatlarni ko'rgan. His main defense was it wasn't my fault, it was the Communist Party told me to do it. Onun birden-bir o'zini himoya qilgandagi aqlash nimasida bu mening xatoligim emas, Kommunist partiya meni shunday qildi buyurgan deb o'zini aqlagan. He was sentenced to spend. Turmaga hukm qilindi. I look forward to the day where we see Chinese officials in the same position. Xitoy
Xitay hükümetinin Xitay'deki şahslarının şu ömür boyu turmaya yapılan türlerini görüp az. One last word. Part of what I do now is international representation in human rights crises situations such as this. Yani mش halkara mش organlarda mش Uygurlarına hazırlık meselesi. Şunun halkara organlarda vekillik olduğun bir nim buluş gerek. And I've built networks of followers for different national minorities facing persecution, from the West Papuans being persecuted by Indonesia right across to the Catalonian independence movement in Spain. Ben mş Papua'daki izleyenlerden başlayıp ta ki Katalonya'ya geçip müşmanın könal bulduğalaşıp bir özenme bir network ne kurup çıkarlardı mş könal bulduğalar. These people are your natural supporters. Bunlar silahının tabii kolluğucularım var. And together their voices are much louder than any one of these groups can ever be individually. Şular bilen bir erkek yığında silahının avazanlarını hiç kim tosap kılanmadık derecede güçlü çıkarlar. So one very small final housekeeping request is if you're interested in plugging in, follow a Twitter feed under my name and you will find a community of people who are ready to listen, and I'm tweeting regularly about the Uyghur crisis, about the concentration camps and about China, but also about the other areas of concern that this group of diasporas are all engaged in. So, as I said at the outset, the absolutely crucial message from me is the three-stage strategy: accountability, sanctions, and solidarity. And with those three pillars, I believe that this Congress is capable of achieving the results for the people of East Turkestan that international standards require. Yani silahı deydiği en ahırda üçüncü nersemlerde birisi cezalaş anadaki isap cevapkarlıkını sürüştükleri şahslarına onu cezalaş ve hemkarlık olmuş. Benim şu üzerine işleyen hizmetimden sebebiden bu silahı okşaş davası var. Nurgun milletler ve tecrübelik insanlar bilen ben bilmekteyiz. Halisana benim Twitter hesabımdan bana ekşinler. Ben daim Uygurlar ve Şarkı Türkistan ve cezalar olarak da ben üzerine fikrimle bayan kılımen. Boşuna kılıp üzerlerden başka gruplar bilen hemkarlıkla oynatmanda silahın avazlarını hiç kim tosap kılınmaydı asasında. Thank you so much for your insightful speech. And efendim şimdi hazır emdi sözünü anladığımda bir nimine demetmenke bu efendim özümü oluştu. Hazır Mustafa'da xalqara jinoiy xalqara sotninki bir a'zosi bizga kelib o'shunda gap bo'layotgandiki nayti ishimizdan umid borki biz hammamiz birlashib hamma xalqni safarbarlikka keltirib qila olsak shu bizga qarshi ishlayotgan jinoyatlarninki jinoyatchilarni akilib shu sotlarda sotga tortish imkoni bor ekan. Navbatda do'stimiz uzun yillardan beri Uyg'ur meselesini şu Amerika cemaatiga, xalqaro jamoatga anlatishda muhim rol o'ynagan Profesör Doktor Gladney efendimni sahnege teklif qilaman. Now I would like to invite Dr. Drew Gladney to the podium. Thank you so much. Assalamu alaikum. Yaxshimisiz. If President Xi Jinping has his way with his policies, those two greetings will be illegal in China. However, I believe that not even President Xi Jinping can prevent people from greeting each other in peace and in their native tongue. So there is hope that no matter how much power
one leader has or one government, it cannot stop the desires and the hopes of a people. And I don't come here representing any government or any organization. I'm a poor anthropologist scholar. I represent nobody but myself. But I think in Europe, it's appropriate to quote Voltaire. And his quote is that to hold a pen is to start a war. Agar deydi Xi Jinping o'zining ishida g'alaba qila olgan bo'lsa, bizni deydi bu assalomu alaykum deb salom berib boshladik, shuni deydi so'zlatmaydi deydi. Demakki, har qanchalik kuchli bo'lsa-mu, bizni to'sashga tirishsa-mu, bizni o'zimizning milliy kimligidan tilimizni yo'qotishga tirishsa-mu deydi, bizda biz mushuni deyalgandiki, bizda umid bor. O o'zininki siyosatida g'alaba qilolmaydi. Biz assalomu alaykum degan gapimizni hech qachon Uyg'urlar hech yerda unutmaydi. Buni davomlashtiradiganligiga cho'ng umid bor. Va Volterning bir so'zi bilan gapni boshladi. Bu gapi bir urushni boshlash uchun qalamni qo'lga olish kerak degan so'ziga shuning bilan men boshlayman gapimga. And we must remember that what brought our lawyer, Ben Emerson, to Cambodia was the end of the Vietnam War. One organization that played a role in bringing that war to end was to bring up people's awareness, and that was the Concerned Asian Scholars Network. And they started a bulletin for Concerned Asian Scholars. These were just poor Western scholars writing about the conflict that raised people's awareness. I'm happy to report that I'm a part in the United States of a Concerned East Turkestan Scholars Network. And we should remember that while the Vietnam War ended, the U.S. invasion was stopped. The Bulletin of Concerned Asian Scholars continues today. And so the scholarly community has continued while the war is long behind us, and criminals have been prosecuted for their responsibilities in that war. Endi bayam bu xalqaro sudniki a'zosi Emerson efendim de deb o'tdi deydi. Bu Kambodjadagi shu jinoyatni ishlagan rahbarlarni sudga tortgan sudchilarning biri ekan. Bu sudninki qurilishiga sabab bo'lgan nima? Vietnam urushininki oxirlashishi. Vietnam urushining oxirlashishiga sabab bo'lgan o'shunda bir tashkilot bo'ldi deydi. Xalqaro bir tashkilot. U tashkilot xalqaro jamoatchiligini, bu yerda jinoyatlar ishlanayotganligini, bu urushningki ilib kelgan falokatlarini, musibatlarni anglatgandan keyin xalqaro jamoatchiligida buning qarshi bir qarshilik harakat qo'zg'aldi. Shu qarshilik harakatining qo'zg'alishida eng chong rolni o'ynagan mushu Osiyo Asian Concern. What was the name of the Bulletin? Concerned Asian Scholars. Concerned Asian Scholars degan. Ya'ni mushu nimaga ko'ngil bo'lgan Osiyo masalasiga mushu ko'ngil bo'lgan ilm ahli degan bir tashkilot. Bütün mutaxassislar, olimlar shu yerda birlashib Amerikadagi bir tashkilotni qurib, bu tashkilot buning ilib kelayotgan musibatlarni haqqa anglatib, xalqaro jamoatni qo'zg'ashda cho'ng rol o'ynadi. Hozir shundaq tashkilotning yana biri Amerikada qurildi. U bo'lsa-mu Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'layotgan ilm ahllari degan. Bu tashkilot qurilib bo'ldi. Ya'ni demakki, bu yerdami mushundaq jinoyatchilarni sudga tortishninki yo'li birinchi qadami boshlandi. I just came from Geneva at the event organized by the Tibetan government in exile. And the end of that conference was about hope. And I know it's hard for many of you to have hope right now, but seeing you today, I think that is a sign of hope.
I should mention that I am the descendant of Irish immigrants to the United States. We fled a colonial government. We were discriminated against in America. And yet we have a president, a former president of the United States, is of Irish descent, John F. Kennedy. And I'll give you a quote of Irish hope, and I will close with that quote. Ben deydi, bu Ceneva'daki bir halkaralık jığından kelyaptma, bu jığınmı şu Tibet sürgünde hükümeti tarafından teşkillengen bir jığıntı. Şunun katnaştım. Jığının ahırda sözü bolgan nima? Ümitlik bolaylı. Yani hamma haqninki bu bir aşı özümüzdeki maqsadga erishishida ümitlik bolaylı degan nima bilan oxirlashdi. Men sizlarga hozir ümitlik bo'linglar deyishni aytasiz, lekin mushu jamoatni ko'rib, mushu jamoatning arog'i kelganligi, uzun masofalarni besib, mishay kelib, mushayda jam bo'lganligi bir umidning borligini ko'rsatdi. Men yana men Irlandalik deydi, tegim Irlandalik. İrlandiyalıklar şu yerde keç berip Amerika'da bu yerleşken, bu Amerika'da mı bizge karşı mı şundak bir kemsitişler boğan, lekin Amerika'da mı İrlandiyalık asilli bir prezident çıkan, o prezident bolsun mu John F. Kennedy. Şunun bir sözü bile ben yepimni ahırlaştırmam. So maybe we'll just end with this quote, an Irish saying, "He who loses money loses much." He who loses his friend loses more. He who loses his family loses his heart. But he who loses his faith and his hope loses everything. Okay. He who loses his money loses much. Mesela pulunu yo'qotsa, nurg'un nima yo'qotadi deydi. He who loses his friend loses Agar more. do'stlarini yo'qotsa, uningda bu ko'p nima yo'qotadi. He who loses his family loses his heart. Agar oila a'zolarini yo'qotsa, oilasini yo'qotib qo'ysa, yuragini yo'qotgan bo'ladi. But he who loses his faith and hope aqidasini va umidini yo'qotgan bir kishi hamma nimani yo'qotib yetadi. Loses everything. Hamma nimani yo'qotgan bo'ladi. Bunun ümidimizni yo'qotmaymiz. We will not lose our hope and our faith. Okay, thank you. And növbətdə bu Fransiyalik jurnalist Ursula xanımni kürsüge davet qiliman. Ursula xanımni hammaylar bilamiz herhalde. Xitoyda Uyg'urlar haqida o'sha boy voqeasi nimadiki? Kömürkan vakasida to'g'rini, haqiqatni yozaman deganligi uchun Xitoy hukumat tarafidan oqshomda deb o'tdi Dolqin afandim. Bu Xitoy hukumati hatto bunga adam avatgan gap. Bir qitim men buningdan pishmon bo'ldim. Men yozmayman buningin bu masalalarda biz sana ruxsat qilaylik, qolgan yana ishingni qilaver. Bu nimada Beijingda bu Hanım bunu rad qilgan. Shu rad qilganligi uchun haqiqatni so'zlayman, bundan hech qachon voz kechmayman deganligi uchun Xitoy hukumati tarafidan qo'llab chiqarildi. Shu aynan bu qonundan qo'llab chiqarilishi bu Uyg'ur masalasiningki yana bir qatim xalqaroda kun tartibiga kelishiga sabab bo'ldi. Shuning hozir Ursula xonimni kursiga da'vat qilaman. Now I would like to invite Ms. Ursula. So everybody I think knows her. So she was kicked out of China because she wanted to tell the truth and rejected the Chinese government's very good offers to reveal the truth. But she insisted that she will tell the truth, and therefore she kicked out of China. Thank you so much. Yeah. Thank you to everyone, and especially to Dolqin Isa, who invited me to be here with you today.
I'm very happy to meet you all. Everyone here, when I meet them, they say, thank you for what you did for us. And I feel a bit embarrassed because I did only my job. Çok rahmet sevgimini teklif kılganlıklarına için. Bu kanundaki hem ben Uygurlarını görgen çağda kimleri görsem bana çok rahmet ettiği olaydı. Hem de size bu ay rahmet, çok rahmet sana deydi. Ben deydi bunun biraz özümle hicaret olmayan hatta onlar diyen çağda. Çünkü ben deydi bir yerde hiç işimi demişler ki özümle ki kılıç tekişlik işimle kıldım. I have been a correspondent, foreign correspondent in China for my magazine for 6 years, and I wrote about a lot of issues which are going on right now in China. Many issues of discriminated people. I wrote about Tibetans, I wrote about Christians, Catholics, Uyghurs, normally, yes, because they are part of this, but also about, you know, ordinary countryside people who were losing their lands and their homes. I wrote about workers who were losing their jobs and their health. I wrote about all of these issues, but only this article it was the reason why I was kicked out of China. Ben bu Beijing'de çetellik muhtar bulup 6 yıl işledim. Bu 6 yıl işleş jarayonida nurg'un maqolalarni yazdım, xabarlarni berdim. Şu nima kamsitishlar, boshqa millatlarning kamsitayotganligi, kamsitilayotganligi, ishchilarningki ishlarini yo'qotib qo'yganligi, dehqonlarningki o'zlariniki yerlarini yo'qotganligi va nurg'un bunga qarshi bo'layotgan norozilik harakatlar va boshqa millatlar haqida, boshqa dindagi kishilar haqida nurg'un maqolalar yazdim. Masalan, Tibetlar haqida, xristianlar haqida, ya'ni Xitoy xristianlari haqida. Bularning kamsitishga uchrayotganlari haqida nurg'un maqolalar yozdim. Ammo Xitoy hukumati ishini bilmagan. Ammo shu maqolalar sababidan deydi, bu Xitoy hukumatiningki bunchalik menga qarshi g'azab qo'zg'alib ketdi. It was one article that was the reason why I was expelled. One article in which it was immediately after the Paris attacks. Everyone remembers in November 2015 when ISIS terrorists attacked Paris. And so the Chinese government was using this incident to tell to the world, we are the same as you. We were France. We support you. You should support us because we have the same problem. So in my article, I wrote that it wasn't true. It wasn't the same problem. It wasn't a terrorism problem. It was the result of Chinese policies for many, many years that resulted in violent incidents, bloody incidents, but that had nothing to do with international terrorism, and that this was a very hypocrite way of putting things and whitewashing their own action in Xinjiang. Bu nima bu maqolani yozgan chigim deydi, nima bo'ldi? O'sha Parisdagi yuz bergan terrorist voqeadan keyinlar deydi bu yerda. Chunki Parisda hammalar bilsa 2015-yili ISIS yani bu bir hujum qildi u yerda, qonliq bir hujum. Buni Xitoy hukumati bu hujum yuz bergandan keyinlar o'shandan foydalanishga tirishdi. Xalqaro jamoatda Uygurlarning terrorist ko'rsatish uchun bundan foydalanishga tirishdi. Shuni foydalanib dunyo nimasiga bizmi o'xshashlar bu shunday bir terrorlik tahdidiga duch kelyapmiz deganini dunyo jamoatchiligiga shuni shunday qilib sunishga tirishdi. Qilgandiki men bunday emas dedim. Bu yerda yuz bergan voqea bilan Sharq Turkistonda yuz berayotgan voqea butun ayrı voqealar, ayrı mohiyatdagi voqealar. Bu yerdagi haqiqatan bir terrorlik voqeasi Parisda yuz bergan. Ammo bu yerdagi voqeani uning bilan selishtirib bo'lmaydi. Chunki Sharq Turkistonda yuz berayotgan qonliq voqealar Xitoy hukumatining besimi natijasida yıllardan beri Uygurlarga qaratgan besimi natijasida kelib chiqqan bir
Onun karşı bir inikasda şunda digenligim için beni boğulap çıkardı Xitay'dan. So that was the reason why they told me that I was supporting terrorists, that I should apologize to the Chinese people. I was hurting their feelings, so I should apologize to all the Chinese people and say that I was wrong doing that. So I refuted to give this apology. I said that what I was saying in my article was 100% the truth, and that they couldn't make me make apologies for something which was just plain truth. So that's why they didn't renew my accreditation as a foreign correspondent. That's why they made me leave China on the 31st of December 2015. And since I am continuing to write about whatever China is doing wrong, and there are many topics, and what I want to say is that when I left China, I was a bit worried that what happened to me would maybe discourage my colleagues there, the other foreign correspondents. They would be more discouraged to go to Xinjiang to cover those stories, or to Tibet, and knowing that what was the price to pay for this kind of report. Elbette ben deydi Xitay hükümeti bana sen bu teröristlerini kolladın bu makalın bilen teröristlerini kollagan buldun. Şununla Xitay halkınınki bu nimesiga nayti hissiyatını nayti bu sen bir yerde bir ta'sir ettirdin. Şununla dehsenlik kıldın. Şununla sen bu Xitay halkıdan Apple soramış şu makalını şunu dedi. Lekin ben Apple soraydigan birimi qilma degan dedim. Men Xitoy xalqidan bu sababdan Apple so'ramayman. Chunki men bo'lgan ishni vaqani yozdim dedim. Degandiki meniki u yerda turish nimasi 31 sentyabr 12 yildan 31 kuni to'shadi ekan 2015-yili uzatmadi. Demakki meni bu yerdan qo'llab chiqadi deydi. Meni qo'llab chiqargandan keyin meniki andisham deydi. Dedim ki, beni qo'llab chiqargandan keyin bu yerdan nurg'unlagan jurnalistlar bor, boshqa davlatlarningki muxbirlari bor. Bularga bu nayti ro'yi kayfiyati ularni ta'sir yetkazadigan bo'ldi. Bularni bu qo'rqitadigan bo'ldi hamda. Bular endi o'sha Uyg'urlar haqida bir nima yozmasligi mumkin. Chunki shu mana o'xshashda ularni qo'llab chiqarib deb bu muxbirlar qo'rqib Uyg'urlar haqida hech nima yozmaydigan It is very difficult to cover Xinjiang or to cover Tibetan areas. Very difficult. It was already extremely difficult to go there, not to be caught by the police, and to be able to talk to people without putting them in danger. Çünkü zaten vaziyet nayta qattiqda deydi. Bu yerga muxbirlar berishi, bu yerda berib xalqlar ko'rishib, bu yerdan xabar berishi nayta qiyin bir ahvolda deydi. Chunki soqchilarga tutilib qolish ehtimolligi nayta kuchli. Shuningga deydi, bo'lgan chog'da bo'lib o'sha Turkiston bilan Tibetga bo'lgan chog'da bütün muxbirlar zaten bir endişe işçili boradi. Chunki har an Xitoy soqchilari ularni tutib chiqarib o'tishi mumkin deydi. And that's the reason why there were so few reports on the field in these regions. That's why it's not that the foreign correspondents were not interested. It was so difficult that it was really out of the reach of the common correspondent. Bu nima nayta az berilgan xabarning ozligi u muxbirlarniki buningga interest tuymaganligidan yo uningga qiziqmaganligidan emas deydi. Chunki hammasi qiziqadi, berish qiziqadi, shu yerdan xabar berish qiziqadi, ularning ahvolini dunyoga tanishtirishga qiziqadi, lekin berish shunchalik xatarli, tez va ko'p mushkul. So I thought that it was almost impossible after me being kicked out that some other journalists would do the work, but I was wrong, because there are so many young journalists today who have been going there, who have been reporting, despite all the difficulties
They are going and they are bringing back really wonderful reports. Ama ben deydi o hatalaşıptı ben deydi. Çünkü ben o meningki endişem hataken. Şunçilik bayam diginin sebebi anda şunçilik kıyım bir vaziyet. Meni çıkarıp etken digin bular bütün bununla haber vermeydiğim oldu. Endişem deydi o. Bunun tətürü oldu. Nurgulluğa muhbirler verip deydi o azir. Naydi yaş muhbirler, nurgulluğa muhbirler verip vaziyetten haber verip atladı. Dünya cemaatçiliğinden haberdar kılıp atladı. Bu meseleye ulanın kızıkışı tekrar köp iş etti. So I want just to mention one person, another woman journalist, went to Xinjiang, wrote articles about Xinjiang. She's American, her name is Megha Rajagopalan, and her visa was not renewed. They didn't say why. This time they didn't, precisely put it on her reporting about Xinjiang, as in my case. But it was very obvious because her articles were really outstanding. Bir yerde yana ben bir ayal muhbirini hatırlatışını alayım. Megha Rajagopalan diyen bir hanım. Uygurlar hakkında makale yazılanları için ve onu qoğlap çıkarmadı. Lekin nayte yumuşak bölümünde onunki vizimizni uzatmasdan şunun bilan o chiqib ketishga majbur bo'ldi. O chiqib ketganligim yaxshi bo'ldi. Hamda men uni qo'shib qo'yapman da. O hammamiz bilamiz-ku Megha Rajagopalan degan. Hozir butun Amerikada universitelarga berib, institutlarga berib, Uyg'urlarning vaziyatini texmi yaxshi shaklda ko'rgan bilganlarini anlatyaptilar. So I want to say that I don't think that this will stop because right now what is happening in Xinjiang area is something new in China because until these days, these recent months, China was respecting at least on the discourse. They were respecting the principles of not targeting this or that group, and especially ethnic groups. The main discourse was that all the ethnicities are united together. It's a multi-ethnic country. That was the discourse. Now this discourse has been shattered, and they have taken one step further in the direction of fascism. When you target one ethnic group racially, from a religious point of view, you are going on the road of fascists. And that's what China is doing now. And I think that all my colleagues who are there in Beijing right now, they are very aware of this, and that's why they will continue. Hozirgacha Xitoy hukumatininki deb kelayotgan siyosati qog'ozda bo'lsinmi, ya'ni bu millatlar ittifoqlaridan gap qiladi, hamma millatniki urf-odatga, milliy kimligiga hurmat qilinganligini bildiradi va Xitoyni bir multi-etnik deydi. Nurg'unlagan millatlardan tashkil topgan bir davlat deb qaradi. Lekin hozir bu maskasini tushadi bo'ladi. Tushirib Uyg'urlarni, alohida Uyg'ur xalqini, millatni bütün dini bilan, kimligi bilan yo'qotish nimasini asos qilgan bir siyosatni ilib borganligi uchun bu deydi, bu Xitoy hukumati ochiq oshkora faşizm yo'lida qadamini qo'ydi deydi. Bu nima deydi? Xitoyninki bir faşistik bir siyosatni yo'lga qo'yganligini ko'rsatdi va Beijingdagi bütün muxbirlarmi bundan xabardor deydi. Bu vaziyatni hammasi bilgidek va shuningga deydi, ular texmi ko'p bu haqda xabar berish mumkin, xalqaro jamoatni bundan xabardor qilish mumkin. I'm just saying that we're having a panel later about information, how to report about what's going on. So if there are any other details or precisions, we will talk it more on the panel. And right now, I just want to say that I'm very happy to be with you, and I am full of confidence because I think you are able to make the world know what's happening.
diğer bir şey sözleymedeydi, yanadaydı, sözleydi kal vaktim var. Bu çağdan şu kandaklık information'ı uçur alaka kimisini tartıştın, yanına haberdar kılış meselesi de naydı tafsilatlık sözleyme, onu bu üçüncü jığımızı söyleyimiz, menzilki hazır değişim bu şimdi. Thank you so much. Again, I say thank you so much for Ursula. Now, I would like to invite Susan Oden from the Commissioner, Office of Commissioner for Interreligious Dialogue and Islamic Issues. Actually, the Commissioner herself wanted to come, Dr. Rainer Oxelen, but he couldn't make it. So now his assistant, Susan Oden, will deliver his speech. Thank you so much. Also ich rede auf Deutsch, ist in gut. Ganz Susan Hanım, evangelistlerin dinle arz. Susan Hanım, evangelistlerin dinle arası müzakere ve İslami işler bilen şug'ullangan butun Germaniya bo'yicha shular temsilen keldi. Aslida o'zining rais ekanmakchidi. Mijaz yo'q bo'lib qolib bugun assistantni o'tibdi. O'zini kutib olaylik. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Ich arbeite in der evangelischen Kirche und kümmere mich vor allen Dingen um den Dialog von Christen und Muslimen. Und alles, was ich jetzt hier die letzten 3,5 Stunden gehört habe, hat mich zutiefst bewegt. Als Deutsche werde ich besonders hellhörig, wenn ich von Konzentrationslagern oder Arbeitslagern höre. Und ich frage mich selbstverständlich an erster Stelle, was kann ich persönlich tun? Ja, und als erstes werde ich natürlich eine Postkarte an Angela Merkel schicken und möglichst viele Postkarten verteilen. Ben bir yerden deyilgende evangelistlerge vekaletten yapılattım. Ben bir yer kilip işleyelim saatinin yağıyım şey tuyganlarımdan naydı şiddetli bir stres için buldum. Onun için ben bizden bir sual koydum. Birinci bulup ben nim kıp bireleymen dep hazır bir yerden çıkar çıkmasının deydi. Berip ben Merkel hanımga bir xat yazıp öğütmeni uyguladı olur. In meiner Arbeit aber ist der erste Schritt schon geplant. Ich habe heute eine Einladung von unserem Landesbischof Herrn Bedford-Strom an Herrn Kann überbracht. Unser Landesbischof gibt einen Adventsempfang für Muslime im Dezember. Da möchte er sich einfach mit Muslimen unterhalten und hören, was sind deren Anliegen. Und wir sind sehr glücklich, dass Sie schon zugesagt haben und er wird uns dann berichten, was Sie für Ergebnisse auf dem Kongress bringen und wird vor allen Dingen auch Aufmerksamkeit für Ihre Anliegen herstellen. Das ist ein erster Schritt und weitere werden folgen, das verspreche ich Ihnen. Yana mishada qilgan ishlarimning birisi deydi, men o'sha yig'imga kelgan vaqtda bizningki raisimizningki 12 ayning 17si butun Müslümanlar bilan o'tkazilgan bir so'hbat debati, shuning bilan Dunyo Uyg'ur qulluqining vakillerini taklif qilib keldim va bu taklifim mo'min ular qatnashadiganligini dedi va shu yerda Uyg'urlar to'g'riliq alohida Uyg'urlarga vaqt ajratimiz shu yerda so'zlab o'tmoqchi Uyg'ur masalasi. Yani albatta bundan keyin boshqa ishlarni qilamiz. Hozircha qisqacha salomimni yetkazaylik. Şunun bilen Dünya Uyg'ur Komitesi'nin teşkillengen bu Şarkı Türkistan Milli Kengişi'nin açılış murasimi ahırlaşıdı.
Hammanglarga ko'p rahmat. Bunun için demiş kılgan Moğolistan'ı tamak var. Hazır hem de hammaylar tamak varımızga hammanglarning kelganiga ko'p rahmat. Thank you so much. This is the end of the strategic conference, opening of the strategic conference of East Turkestan. So thank you very much for coming. Thank you. Mao yurttaşlar